Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Umurubuli kubwatia na bokurigirirwa na kiro muntu. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Gitwebe Technical Training Institute. Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho murigari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Ensoko bwa kiro mwancho murigari ncheni Innocent Onyango. Diana Dem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetiri uratumia singa kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya
n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka gondiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bali ona wachagete Aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselibwoko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika Eligo kwanero ukwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro ime yatibi yaona mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko Yekoro yeito ime Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunarero Eye Nsoko TV oboroso bumugusi Manjito murigeria wigeta senige Nsoko TV mambia bono no gusaba no kugena kwanenga kwa bokiri bya gwachakiri ko yarigania asemeru bya geritsko itsko lya lero neti gatatu gatebanga Women Crush Wednesday WCW igonga anonsia sora nyokoro muswati na nene kinga kine go kunyuria nga tuboke tunyare to gwetuma tunyare to ikirania seganga ito asamagi maito na nekera tugo kwanira WCW Women Crush Wednesday ne kinga kinde cyokuba appreciate yasokuba okoboko abasubati bonsi asemermo bagokora igonga omwanchi tumuriria anonsia sora nyokoro yangi no muswati mukwanie omotebinga aino muntomya na ndomotebinga anyare kagwetumo munyori aitumanyareka wikirania eganga ya yasubo mabwaye kuno manchito muri mambia bono nigo ngukwaria na somoro bire Nsoko bwakire aigato kunyara to gusanga tutebanie to semanie somoro bire iteri tunyara to koranga naki ritskuri rikunyara ligoska ritskuri rero nando nyore mambia bono no to live asomtanda ito Facebook asense mobigo ya YouTube astogendete usanga na mambia ya bono nago kumanyanga nikirkegendete kwenekiwa manchito muri na manga gendete kwenekiwa imensi ya Kenya na manga gendete kwenekiwa kurwa chinsemo au kule ndonsi ni nyari tuyungu kumanya senchra yobwagale ni nyari boigo gingo nayo nyari ko ntebinga wikira boniga ninkirike gendete kwenekiwa kurwa sorongo rwa gusionye kuromo gusiano sia sore totebinga ninkirike gendete kwenekiwa chinga kibine chigane chiga chiri boigo to kunyora litkulia ankyo nkorora torekera tobatebanga no konyoria bari basiritia magimabo mwanchito murigeria twararorekera bakonyurwa abandi nigo bagusiria magimabo igongane kinga kine nande tunyare toko sabirense itu ya Kenya nere nyare ke gutwara omolembe kinga kibune chiga nabari baguchikwenda sokorobekana litskoria ankyo banyare bakulinda magimabo boigo togotebanga Nyasaye anyare gakubalinda abanyanyimbo babe responsible irende tunyare tokulinda magima y'abantu bano mwanchito murigeria nga ankyo naro litskolia rera nonsia sole oyebekase amagoko yomonguru ekiagera
manjito murigeria na mange agendete kwenekiwa kuri no gusaba no kwigenda nga byonsi mbinyari bigokorekana n'ikinguru cya Nyasaye kuri no manjito murigira boigo nabo gotuma uruwaka rwago usujuma se namba ityo studio 07886663 078 marakabere 6 maragатano na tirinere namba yo moire mambi yabono tunyare tugusanga naye asumtanda ito Facebook YouTube nabagaka kira sisemo chiria nabo kunyare ko gutubekira ikerengero usoruwaka rwago etunyare tuguska amo kurinde ndarasome gati abali basoire asumtanda ito Facebook etunyare tuguska amo aigandoche krandeni seke musurbesu awte bakuru sisemo chana kuru city salam scrap no ari myomorobiro mbaka omoero waigo batumia mumanyi awte babwakire hoyo mumanyi na sporo ekoro anyanchonoli Nyasaye utwanchire twaroriri tukoli lya rero tigambo ki Enoch Mochere musurwe suma makerot bana baskibaso jeria kirbo na boigo goteba negati abande Mosetino Saint Kibande esokoro hotebanga good morning korwali Kenya Village Nyamira County muravera oteba bwakire bya Enoch Mochere oteba good morning ensoko Nyasaye onganche naroriri tukolinde korwachi semo chisibane boda akoganiria abana fonsi bonspi baboda hira academy mambengia ekeroba atebange keroba ikiras chinka asumo tumokomoke tumaitiko sayo mwanchitu murigeri abana bago bachirenkaga gwa somo tumokomoke komenta mono abayiboli bonspi bene kyobole ndio bole nase chinka chiabo tigagotiga abana no muntu atebanga abana no muntu tigarete komenta mono abana abaiseke barendwe bya uyu no mwalimu itwana ku Mochere omwana fuga oteba bwakire buya kurwa magenche good morning Mosowa good morning to you Charles Rwanga tuko vile tulivyo mwalimu Charles Rwanga no mongnoe Jacqueline kwamboka kurwa chisemo cha Nyamira County Kenyere basement oteba well tuned in Weldon Nyaore Silvia Murala vikwamboka lava in Suko nabego Jacqueline kwamboka Bragania Anton Ratemela oteba Bragania Anton Ratema kurwa metamaywa Nyasaye nganchira rori tukulinda utebanya sore nondi mina my sweetheart Naomi abakoro Rispagwaro Honorable Victor Mondo Salomo Nyoni Felix Kavenja Everine Ratemo Osman Kinyozi Natasha Mcuti Jane Morikana waigo mama Alske Mtoratemo atebanga tosha kirandeni tasebe soko bwakire kurwa na kuru Salams Club kwikagachiba sobo nsoko neye makono manjito murigira atiana araboiga bali batumire uruwaka rwabuguse ujumbe yabo asena baitio studio yore 07886663 078 marakabiri 6 maragатano na trineri namba yo moere mwanjito murigina na bakobeke kerengero kyago ataba good morning njengoro kwa lava ilmsuko ataba no ali meyo morobiro mpaka omwero atebanga tuwale litukuligana litukwani abarali once piben soko TV sawa kwa nine wego mwanjito murigiri sensemeria WhatsApp no kunyara ko kubeke kerengeri kyago kerobwati chingaki kwabekaga clip kagwiga 30 seconds naro kwanyara ko teyo mambia bono kerengeri kiri watu cha studio itonya to kiweka sembeo ndochiwega professional Taylor Jeremiah Manyara Onderi kurakisi Tailoring Shop Mandaraka Market tika ateba na incheno ndi miyo moro video watching live boigo manchito murigeri achiga kitogende to sangana imambia bono nandi kunyuringa asomtanda ito YouTube na wiko gari kwanyara ko to subscribe iri wika Facebook kwanyara ko to follow ile mambia bono twanyara to gusika mutuna yamo aboigo kera kubeke kerengero kyago manchito murigeri abo kunyara ko kubeka sisemi tunyara to gusika mutwamo imambia ya bono boigo ndo chegaiga asomtandao Facebook Samuel ndiye kinara uteba watching kurwa mageri umoja Salams Club uteba well represented boigo Kemto Vivian uteba mambia nengia twabo kiribia Women Crush Wednesday asiketo kwa na Women Crush Wednesday ekongiyo nande jeria kirbo nande tinda korasa matuka bwangu igatima itia no se asore soyo moroche amonkwaneri sana na boigora Lisa Lila uteben soko bwakire Alex Sogeto engiti nonde meyo morobirio omobo kegima asante sana boigo bana basira temo kura chinsemo chira cha Doha Qatar nera utebano ali me yo morobirio mpaka omwere korende omwanchito murigera negati abali batumire ujumbe cyabasina baito ye studio emambia ya bono chiga kisirinda itensange naye
nyaringo kumanyanga wikira boni go manchito muriria ninki kigendete kwene kiwa kura chisemo au nayo nyariko kontebinga anonsia sore ninki kigendete kwene kiwa nabo kontebinga alias kwa bokiro manchito muriria ngaki kwa bokire mambi abono obekorwa korwa usekerengere kiago tenga ngaki kwa bokire abana ose bayikire nkaga guna ndikintu kiri kunyolinga abana kabacheka ene kebino manchito muriria nkuba kwane role erio banyale bagutwara chimbwa chinge kare bakwira ne skuru kwa igwayo yo minto ena kumochera oteba mona abana banyaruka bakwaniro mwanchito murigira abo igonto ate bali tukolia ankyo ekero kurubikana ko chokolekana imensi ya Kenya twene kibna kokolekana kura somorembe igonga onye kuru musae era undi ento taityo nyale ko gutumika bo mwanchito murigira abasaye bako babanta bangaini kato kwanira abana jensi ene kitari yawo chikwa guchisiringi 200 nyale ko gukira nase bara ko bwatete biranya biri ko bwatete amagena para ene kyabuna nkurubikana ra somorembe nanonye kugutikara nyomba naro tikara somorembe mwanchito murigira korene ntaitinda sangana enda rakumanyiga tiari agendete kwene kiwa kura chisemo au mwanchito murigira mambi abono etunya tokwira na kusangana igonga then no mutimo konya kwaliga ali agendete kwene kiwa kura chisemo au mwanchito murigira. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar,
Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego umuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena ishiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igole twe unango tebiwa ndabona igole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po muira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku cyumugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro cyumugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabuigabange nabanyika iligo kwanero ukwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kerali tukori aramisi chinsaibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bumugusi Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko Ibiengia yagire ngumanga bunalero Nsoko eye Nsoko TV oboroso bumugusi.
Manjito murigeria bwigeta senige Soko TV ya sentundi ya kabire nigo tukwaria na nsensemo ya maya turakumanyinga wikira boniga ninkigendete kwenekiwa inaye gwatikara ku mayitinga ninkigendete kwenekiwa kurwa chisemo au manjito murigeria tutarachaka tigo yimito Innocent yara gukwania itunya togoswa sensemo ya maya Manchumurigeli andonse asoberete nchina gukwanirie mambia bono ngakikwa bokire Diana ngakikwa bokire nchina bokire bya Innocent mbuya imbura ya tusaini ese ito nyantaro ya turakini asemenyete yaya okay nyantaro bako ile update yelire nga ya twa eba ondebe gutwenyinge sana egutwenyinge sana nyasaye numuya tigato so asesemo ya mayenchi nguru ku Innocent Onyango kwarabeire asigese munyege tangani noyo minto Diana Ndemo nabonekera to kwariga ntoso asama yese mambia bona ili tukomanya senchira yubukirano aliyagendete gukorekana kurwa chingongo na namono ibikorwa biribire kurwa asorongo rwito kurwa gusi manjito murigeria tugochaka bene horobotiro gotarase mitandao kubatikana no gusira kwayo musai amusachinga oyo konyora oringo moroki wase skuru yo bubundi ya keroka asaka geretu ko bo muibwe gasi nigegeta senye Soko TV yakorete tarwika asenka yabo nyagusira imiyero location ya Keroka Township County ya Nyamira iriko nyorobo ene kuwatkana ninganeye no manjito murigeria Dominic Kyondeli nero guchikoto ya asobwagale omwana ona agasira Hola Mark. Maiga ya mangana mange ukwanika ase mitandao kubatikana no gusira kwaye Amos Nyangawa nchinga usemanase ngani bagoteba niganya tukobogosire bugima bwaye magayere gotebekana koibe gas nigo twakoresa bari etugoika ase kinyori kia Monti ne kegotoka imya Keroka Township location imeye ward yerigoma ase bungi ya Kitutu Masaba me county ya Nyabire erikomanya ekene kireto bugima bwaye Amos Nyangawa nchinga yonya tukoba ogo itwari tukori ya Jumatano ewiki ya nyariko bakegweta nyako batokumanya nganki kerikererete obugima bwaye gosirigwa ase nchireri ya mob justice agino gogo mano dete agiyata gokwana ne amate ya Amos Nyangawa nigo bene kenga omwana oboniga bwate omwanchi kurugaiga ase chinseme chiganya tukoba ogo itwa igachete go ikora asikonyora banyariko bakomenyororo no mwanchi oye kurende kera banyariko bakobachana ase nyomo yabo nigo Amos yacheta nyariko bokurusie bintu bya biri nyariko bakora ase nyombei kurende omwanchi akanyariko ba okomokurera ngano mwibi abwasa abantu abangi banyariko bagwesoke butukobwo na kumuita ase nchire amagena asanya tokoba ogosiria obugima bwaye mangana mange sana abere gakorikwa mona ase mitandao ngamo muromino ni gachiete mumwanchoe asamenyete rende buna mwancho agete bikurate bantu bagosoka na goita mumuromino nga no muibi lakini amangana alikirwa mange ntokani sana inubune amate mate bya barigire linga ekene ngerekike Amos nigo abwato omwanchani oye omenyete keti Keroka Technical Institute no ari gosoma bono bakabachanake akamotaibono nchenge bintu byane ebina kogorete rinde tutigane no morembe Amos nakuo gochukwana kuye bintu byaye iriya gutaka gosoka mwisuko yo agakura ngo moibi oyo Amos nariitirigo agasira Amos ominto tarenge moibi ne ria bekerire tu no moise koyo. Okay, ndugu yangu alikuwa na mpenzi though alienda huko sijui what happened ndo hiyo furugu ikaanza sasa ikaried to kifo chake. Issue that is trending online about that Amos Manasa alikuwa mwizi. He was not a thief. He was not a thief. Hiyo story na trend online. It is about uongo. My brother was not a thief. Abange nigo batogiri chinginchu chiaye omwana Amos asabate birenganigare omusaye omuyakegima inya tukoba ogokinera ase kanisa yotanya ko ibwatikana ne bikore nde byonsi bibwatobo ibi. Hakuna siku yenye nilisikia ati Amos ni muhisi. Wale mliua Amos, mkatuacha uji. Mungu ndiye anachua.
sisi hatutachua na kuna kitu tutachibu, lakini naomba serikali mtusaidie, msaidie. Ango yangu ni mgonjwa, alipata accident, ni mgonjwa, na anti yangu ni mgonjwa, hakuna watoto, mwasaidie serikali, mtusaidie hata tumalize hii masisi ya mtoto wetu Amos vizuri. Mungu akwasami. Andake mami ntete twiraniri tukeriga ria Jumatano na kikwanyorete simie gocha na ndi na kiagocherete na kiwachiete na kwanyorete na bogotuma kwetwa raire tukanyora simi saa 5 lakini twabete silent, lakini saa 6 iga muntu agacha gwe pigipigi agatura oyo koiro mugako oyo keroka mwakona gwatu muchando bwa magoro nacho mwira ndo mwirani agatura gatatu akire gisimi muri kubwata, lakini manaso umira aliketi akaraire geti agacha karatu agenda bono kaira na chianga ndetera nitie bicha ngara umieto umotwe no kuguru nkarigereria nganyora abigite boxa nkaimo kichianga ngaenda chinchi kona imo kinaika ne chianga chiringa nyora araire mara mama kongo batebi na kiaraire gaga kwetu se moya bada moya ari ono bunango batei moncho rengo mwana kasi ni aiga gochiko moncho ra kona rangereti tinyi gweti gose na bugete kene buna gochiko moncho ra na nyorete ngencha mago ka kuruta aringo bakana ati maiti monto kwetu yo ga kwete mugana na borengo mwengeiga chabono timanyeti geko garansa 11 magorobe ya gochukwera butuko nacheta nandi tugakwana nere amwaye akamanya kugenda ababwate bagoitera amanyinga bibiri ne kanite onyero omonto gweita yo monyene serikali akonyore okugambia ande gusibe ikiagero goito bogima butari obwaho bono abona gusaba ng'abantu abo abuntamanyeti wango igana bonda mumanye na Amusiga kuri buno omwana onde okwete seita okwirite gurari ria bore akabuturwe ebigotu butuko atabwata korusi umwaye lakini abantu baliansa kubaenekeriga mbali moyo onsi mbaraire igo nayo onyo kubwate murubiri gwo goita omuntu agusabirwa njutige tiganya saa gokonye na indo itabiri ogiriaye okora yara maya bwanjo bogima bwa abantu buno bwanje tubwaho abara ibonsi niko banyako bagusabanya ko bagwesokia asobonge kirege bine kekenya ko bageko bamonasi chinsemo chiri bakora banyako bagwika asobwango iri gukonya amagima y'abantu tagusirigwa gwetera senchira ingabune yigayo bukagera igongo saba abagambi kiaro mugambi na tuletwe lakini ta respondati akarata respondi agatiga abantu abagaita omwana oyo bagoteba ng'ane egasi abwate lakini baromba manyete ikiara egasi eye ekero bachiete ororo bachiete komwoyia egasi mbanyanyore thii bagoteba ng'ane arachiete kwoyia agwo ase arenge ng'ana omonyaroka abwate inche timbwati bomaene barabwo mbabwate obomaene lakini inche egento ng'okora omogambi ekero kwarangeriwe konya abantu nabwo otenenerete tagoteba ng'aye oigwete bobe tokonyara gosoka isiko bakonya abantu bario obekeire okorere naende inche bono tiga mbatigere Nyasaye kiagera inwe mwaire amagoko aino kiara mobwate chinguru chiokonyanya abantu nari gosaba gocha ase serikali omogambi Ruto Kipchumba Murkomen tokonye Amosi ango yananyore justice nonya na baibori baye barwarete mbaringuru awana uwezo koro gwanja kwao chikalibrity chi chakoreta amang'ana ichitoke justice yakorekane kero omonto abwate riganda no mwiso kori asare no muibori onye gotomete omwana oge esukuru achikokora ebinto bingabiri somera abana baino alifanya kitendo mbaya yenye ataraniwa maisha yake yote kubatika no gutenyera kora senke yiga nigaba matabe banyako bagosaba onde bwensi oranyara ko bakonya nyara ko bakonya banyako bakomokora omwana omwabo enyangingia ibanyako bakomanya nyako bagotimoka asomorembe so rende na betigate ko tabere gasi enkongo ikiraigo mpaka tu atantanira gukora emeroberi yetu tabwati njirende yonsi yobogimo bobuna tokobosuki mpaka tutaboki 07 93 84 90 79 07
93 84 90 79. Inaleta jina Ishmael Anchinga. Asebono nigo mate yo mwana nyagusira Amos yenyariko bakegusaba abarigeri bonsipi banyariko bako bakonya na koreta obwene bumwanchiobo asabanyako bagusaba abantu bonsi gwikia mate yange ilikonyora obosibole bomwana obo na kumanyanga nkikiria kene kirete omwana obo goitwa asenchira engabune yiga kuripoti regetsendike nambe mogia Nsoko TV kurega sekenyo kya Montine kegutoka gaiga ase wodi rigoma ebungi akitutu masaba county ya Nyamira ile terane Dominic Onderi Nyabuto Mwancho muligeli oyo no mosakito Dominic Ondeli no roboti rugo ichani kigima kurwa sechinseme cha Montine na kwa niaba ya getaseni gitogia Nsoko TV Diana nigo tokurwe ngora gochia se amateyo na nomono togote ababali bakoretege kolekyo banyarako bako uligiwa na kubeko byara tokanda bosyo mwancho muligeli nigo tokoba tugukwanera igoro na ndoro botironde se amateya mukuru kenyoro kya kirongoro kikurunga kirongo ngoli egego toke wodi yabo kimonge asesemo yebungi yabo machoge barabu na barubanyarako babagwe sokya nene monasi banyarako bagosaba serikali nyarako bakoba konya elio kumanyanga ningi kireto mugakoyo mu bimyaka egatu yosireti ubugima bwaye asechinsemo chia mugonga ebale nene ekurwa kisi kogenda Kilgoris maga yogotu omone galia ya meje gotebekana yarengeye nisani mwancho muligeli wikiraboniga nigo batebire getaseni Nsoko TV buna tibaranyora oboende gosiba tibaranyora machivu ajairete egali yo kanyara ko bake kumutuma na asbanyara ko bakobolia serikali nere nyara ko bake ko babwatesia kumanyanga ninkikeli kia kolekana techinga kechu. Kama mimi school fees yangu ni 80. Next week nafanya exam na baba yangu hayuko. Ikinekerero kia mateya mukuru wa Kirongorori yugo toke wodi abo kimonge ebunge yabo machoge borabwe county ya Kisii bago sabo bwene bumwanchobo uyusirite bugima bwa yasikinsemo cha mugonga ritukoria mwisonde ne yamaga yo gutuma nigari na gusiro bugima bwaye asego ikiraboniga batamanye tibune gari yakoreto mu basukano yo nkayere nataka haki yake tendeke ndio watoto wangu apata haki ya baba yake. Simon Mukaya, hiyo mahitaji yetu tunataka tuchue hiyo gari ilikonga hiyo mtoto wetu. Hii gari iko wapi? Oroboti rugo cyane ururu ikerete ya mateya iga nigoro abarusiti asenka yabo kinsa cyabo tuko na guika sensemo ya mugonga iriyo komanya ninki kegenderete. Tulipata ripoti usiku kama kitu saa 3 mtoto wenu alikonga na gari hapo Mugunga. Pika Mugunga hakuna ripoti yoyote tulipata. Tukasunguka hakuna njia yote tuliona, tukazunguka tena tukakuja mpaka nyumbani. Wakati tulifika Mugunga hakuna gari, tulipata watu wa potapota hapo Mugunga, tukauliza hii watu walipikwa hapo na tunasikia walikonga na gari bako wapi? Walituelezea alipelekwa Uwembo. Hakuna gari ilisimama hapo. Ni bwana wangu alikufa. Nilisikia usiku watu walikuanga Mugonga. Nikienda kwa barabara nilisikia Charity alipigwa Mugonga. Nikienda na miguu yangu mpaka St. Elizabeth. Kufika St. Elizabeth pikipiki ikanichukua mpaka Ugembo. Kufika Ugembo nikapata ni bwana yangu alikufa. Agnes Charity umunyaruko mutangio nyagusira niga kwerera buna isaringe risorienka asabona obwerere kisemi cy'abana bamwabo amonere ngujya gwikachira omwerio. Baba yangu ndio alikuwa kichwa kwa hii familia. Baba yangu ndio alikuwa anatafuta school fees, chakula, nguo, kila kitu ni baba yangu. Alafu shule yangu mali niko KMTC, school fees yangu ni 80,000. Nilikuwa nimemcall Saturday anitumie jana ama leo asubuhi nilipe school fees. Alafu baba yangu hayuko. Sasa mimi tu nataka haki yangu, nipate haki ya baba yangu, nipate school fees yangu, school fees
ya my siblings wenye wako grade 9, 10 na 7 na 5. So mamangu ana nyuma wala mbele. Ku ripoti gitasini gia Nsoko TV ncheria tanapori naris akama Gomanjito murigiria tosuka mutwe nigo litukuri igoro ababuraka kuri wodi ya Bironge bunge nyari bacace inse kyombe kya ukarimu pesogetie eriko ricengera litukuri ababuraka erigo cengerwa imeye nsengima nabego kwana imeskuri ya sekondari ya Kiore Friends ababuraka bu kurwasi byombe 15 ibirense kyombe kya ukarimu nigo bomeranite na kwebe obusemya huna baranyore bakunyora title deed waswase chisako ao nabego cinjira ao chokole biro ebolemi helbanyari bakwenyorera engere yabo manchito murigira turanyorora boturo asobwagare ekero litsukuri rero ensengi mayane kurishingira litsukuri ababuraka nigo ekyombeke mogeteri gye serikali gya ukarimu kenyara komerana n'ababuraka kuri bunge ya Nyaribari chache sensemegeti gye skuru ye secondary ya kyoke gutoke me wodi ya Birongo ebunge yo nagosangana barabo igoro yecinjira baramenye buya Tobati tukoli ababuraka International Widows Day ende tobati group 15 cia chama cha bangina ende tunyaga serikali tukoli abangina ababuraka nande tunyare koba segeta banyare go jamo una ababuraka elinde babekera liberera na none skichi babwate banyare ko bago share Ninchiremo yogokora okweirana na kwa baburaka bo nigo banyora maigirio ayara chikoba konya kuigenderia botambe nganyoranga ababuraka babwate challenges ne chanje no bwate ne lyo kwirana nerene na mono nande nganyoranga challenge yabo nabo tukonyitani ebe opportunity kuna lero tuanyorira abageni babakwanire babakwana amangana property rights ebintu byobwate byabo nonekero muhaka asirire ngakiba ko bwati amangana unclaimed assets ngakiba ko bwatire bintu nebyo ntubwata abageni babakwanire amangana yo come together barosi chisako egati ababuraka bo nigo bagokiriria bo nagotemna eganga noko bekanamo na konyora magirio yo kwegenderia ntubwate ebyombe twabekanira mu 15 ebirero twanjitenga na inturero kirire lituko linene lya baburaka nonye ntwanya gokora tukaroranga it's an international day na intu tubweneta goserekea bono ekero tugocha goserekea igo taringa igo tugocha bya igo nigo tugocha asingencho yo kwarigani bali ba minto bande barase chinka bataramanyu buya bwogocha amase ebyombe tigera na barabwo baroro buyo bwo bayiche kyagera aiga se byombe ngosemani tole nkonyora tole amafundisha mange ayakogera na intwe to nyore empowerment yani tukinirindi ase bali bakunya kwiranana onyore bairanire buya babwenire kurwa se michanderi babwate yo kunya kwiranana aiga se training ye gatogocha nkwegeri gutwanyorire ngase ngencho ntubwati besa aba breadwinners rende buna bakwete likali kunya kwiranana tukarambia tuchake ko simeka marabwani tugusaba amato tutari gutumia chibese twareta chiguni twabachora twasimeka elinde ekeramira after emetinyene nabo tukuria ayande na ayande twaoni twanyore sabuni okwana Nsoko TV nigababura kabo baganirie omuraibu enso Moske William Ruto ko bakonya konyoro murobere bobo bweni osha ere banyoro bobwenia na intu twanyare kabato gwetire mechande yere menge mono. For example kera tukurwara nturikunyara kabato kwirwali asengenjo nturikunyara koba tugutwara chibesa cyo kwa nyagitali bona intu twale gosaba omoneno ito bwense okorokwa Dr. William Ruto kakikoranje na intu tokonye buna baburaka tonyora sha kogera tutabwati afya ntukunyara kabato komenya asebono abantu bonsi baborigwe wikabora kange nakobakonya asichinjira intu twensi tigatokonya baburaka kera rights chiabo bayewe baikwange nande baba inclusive ekere bintu bikubangu nabara bamanyunga aburo kambara oro mbobwate okugani awao
gocha mashinani iga gaki tokonya na intu irinto nyakaba tukwegendereria naende kere tukuibunga ababura kabande nkonyora bari chibese ichiga chainua chami na intu twatumira mang'ana itu ng'ana intu motokonye gocha marisabu na intu twikerwa irinde na intu tosomia abana ekoera nto babwate na intu abana baite kere twasomire gaki na intu mwatunyora buna baboraka na intu mwatulikera omo babere egere baira nasi chinka chito bacha batokonya ekoera emiaka iga ntogendete koba tokogota kuripoteria Ensoko TV koroigasi skuru ya sekondari ya Kioke ime wodi ya Birongo ibungenyari bari chache county ya Kisii Chempethuel Machin Mwanchumuligereri uno mulikitu Bethel Machini korwa senseme yubu na kuigoro robotirwa ya kwanirigoro y'abaswati bakurukunga abatakanwa nabuna bakariko bagosaba banyara ko bagokonye tokogenda busi mwanchumuligereri bonchuliya bakabake au batagurirwa ebibanda byabo bibakorera obonchuliya asomuchi bwo obusongo yolese county ya Kisii nikobona bali ekeli bakogokera maiga iyo abanyakonda bali baetwemere mone serikali ya county yuko nyara ko bakororekana bagendete ko bagakire ibanda sensemenya nabwese batebire ngani go bigendete korosi wa century ndonge aba onchuliriya bwa bakabake nabo igona abanyakonda nigo babete bagukwanigeta senieke na namo nasi barorekanete ko mwakira mbuyamo no mugavana bwa county yo mwanchumuligeri tetonyo robotiru asenchira yubukirano Jamalieta ngoro ku engineer Samson yandika ninjende engineer ga se county yango baroseriga iwo bono ntoji to babekere soon as possible to babekere ibanda ye container asigura na toligerere tiga koruga pakaga paka bibwa temo inaria asorio ga ikaransete naga sara atigale na se space ya yechi matatu na bindo binde togo kora korwa koira na tolensa na aro tobe kechi container chigende paka moino ase bali babwate sita batagore tu ibanda etoke banyorire space ase bakoira na gochia na libarabe no moyo boko bere county toroje mbuyere naende ngona gosukitorega to egere to yekore abana ingi basoro igona bonda irane nambuya mono gabana na batu mbuya to begete sasa marita ngoro ko Vincent Onchweri nginde no mogo ke sauria egasi ya cabros egasi chiro ya chire buya aden ko den kimna abakori biashara be tauni yeye bali ba sugeta keigo bachwanyo ri bagarigia yo koirana na kuendelea gasi yabo be muna se governor asiga asiengia ku allocate chibesa gaiga na natumai kiro muntu nabe no mogoko kiere chiro nkonya korabere tauni nkorabere biashara bikorubu yego bibangu buya and kiro muntu nyore na nyore ritokiria yo ku muskiri ande gochimotu wake korengia bali babugate usukano yo kubabanga mbaire tamarieta abo nandi mbachwa kigishemna babangire buya egere chire bange kimne bene tatakoba na samarita njari mo chaira ngoruko ande no moriki matatu Kisii county nande naira ni ngambuya mona singenje gase kan tokolekana ase stage yeito unabono SDM ya twaro renga chikabos ya begirutingi ya kabisa asarabire unatale kororekana konya matoba renga mangi nande to sabanga gavana gendete kolega asengia ne side yetikati ya kuchamata ndonga etengana ki ama tukatali mama keiga nkobe kuchire ko rumaji content chibe kuchire rimate ne chire chire korogera to nyako nyora chiobis nese bibande bibiya toko korere gasi obonchori bande bubuya ase stage yetu ya Kisii nani toko sabanga tigato bwata na sabanta be chigari na baba korere gasi ya yokwagaje stage ye egera to nyako twaro bomo na rie stage era gachuye era bebuya naende biko era to nyako bagana buya to tabwatirio mana na ritora nyako batoko gendera buya ase sector ya matatu na bantu baito baonchori babosongo gaiga munabone stage yeye ndoche ngabinto byabekira buya naende ndoche nganko eregochia igo gonta itheko irari bageri gwakira simba igabana yaito ngambuya mono ntage to manye ngantu buna matatu no toramona ye baketeka yo moiso manjito murigeria tugosuka mutwe na kurigereria hari agendete kwenekwa
nigo ritukuri igoro abalimi bekemerie chae kurwase factory ya Sang'anyi na barobanya bakumirana asibabete bagukwanire gatie yaria bagwetire kero bakoire chae abase factory nabaigo egento kiribanya bagukwanira no boibo gendete kwene kiwase chikiro nabaigo Mwanjito Murigiria oyo korigie kerogo kyo seneta Migosi nera nigatebete ngana chikoriye lya bunna kemeriki chae kiranyarige kubakonya abalimi bekemerie kikorende nabwatega kubwatuka eratiri iyo rachikorengwa neratiriye factory asokwene kyabune chae kunyaririge gupimwa asenchira yabene amaburi amatindi nigagendere ko bakagosegetwa ase tundubari ya Isinta yo gotoka nse ya factory ya Sang'anyi imeye bunge ya North Mugirango imeye county ya Nyamira ase mambia rero abarimi bagendera nege ikaro ikikyaro bereti wene factory ya Sang'anyi ase korenda bateni be factory ibataikira naroro kati ya biri abarimi babekire bose yonamona okobori ngana sekie factory ya Sang'anyi ekobabetereria bayegwa machani asekorengana baro bagotanga machani itekiranetiye kabere na seki bakuboturwa chikiro chechae gatatu nigo bakuboria chibesa cyumugondo moyoyi nabo igemeteyo korengana baro bagoteba yaonetiwe gati ebinte binge babekatene ni maiso marore ase omoyego ibo korekana ase tundubari ya Isinta etoko na kitata abo sabana majani atano ne kianga motumbu na kitoko beta taka tore ne ndakira to na abasanja bakwete atoe sukari bana na majani yako tunatira kile nyomba musukatore tele bumbi korukengabe nanti tuakani rapi omoje yo na baseke tundubali batiko kana ni Sang'anyi ndo tokotora amatabere ne nkoro majani ya igarama ya toma kana toma majani utabeke no tingo yana kiari vile tulikubaliana sisi sote tulikupika pleti ya majani yetu kupea hao wapea sisi pesa kwanza hao namna gani chia sancho shilingi 2 kubwatikana no gotenerwa kumonya kirogo bwetundubari ya Isinta na baigase basiekererwa kutanyora umuriro westima oyubare gokorra umuyega nigekerekyo borokyo bororo no kugechwo konene ena tala tukwe ko 23 nanta ngarongo tanarenga namanya goterwa musamada yo manga yakubire ngija kubera omosyo yo gosieke tundubari no omosyo Maisia, hoy no más yo sé que tú no vas a ir. Era más candalia. Hoy no más yo sé que tú no vas a ir. Tú no vas a ir nada, ni te con un solo más para caigo. Paso ira ko toy bera. Ekerekyo asomo yego yo koriye kerokyo wa seneta se county ya Nyamira Moskecheremia Migosi. Ekerekyo abasira neratiri iyo barache kobeka barenga echae nakoyerengania neratiri factory nyore chiko iwanana erio bagendera gopima mnenjira ya moyo gokenania uboibi bwechae nainde nare tera tiriga ntu atanga ngore totirira tiri ngayero chaga ndetera tirieri era tingo yera tore akumuri gari umukarani tobeke yemo gaiga umukarani abeke ekiro ya yegari na itotobekera tiri itoga era tiri ya itoge bataba chikiro 10 atebi mundu yako chikiro 10 monya gukwana nena mangana mange onya kabwate kenda tagete tigai chegari gosande kotini achikobori ingige kogera uta uchikiro cha 10 era tiri inere gaiga naendere digital ekero kubeka gari yagosoma chikiro ero yoko monyene ekerekyo Migosi nigatebire nga nabegete nabo cio gwikigambero erio korigereria na korototari denlie factory ya Sang'anyi rio korengana nera atebire likire chishiringi bilioni ya mono gutainye Sang'anyi una togokwa nabo nigegwate roni ya 1.4 billion ekero korigereria gari gentongeyo kiagachire kia 1.4 billion tobegete case kotini nyasaye gagotwanjira next month go bwatore case geri igekerekyo Migosi atebire ngana chigoika bosi gwikigambero erio koigambia factory ya Sang'anyi igoro yoko butora chikiro echo bagoteba no kubutora chikiro cyo korusia mache ase chae ntokwana mangana amuisi ya content boniga ngobekande case kotini ase ngento echaye yega tebwati moisi chende yonse
Goikabonega obutini bwe factory ya Sang'anyi mboraro report ronderwa nsigo chibitaseni byoborari igoro yayo babeire bakoboriwa n'enjira ya moyo kwegerera umurimi gw'ekemeriye cyaye anne mono bari bakoira ase factory ya Sang'anyi korwa ase etundwari eyaiga igotoka ase omoche oisinta ime yewodi yaitibo ime bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ingo reporter en Soko TV rietera Nyariki Stephen Embunde Mwanchumuligeri honorable Tirwayo Mulikito Steven Nyariki Bunde ekera togendete kuligereria aliare asensemo ya maichi tegarite taikaisa tochibe ense ya moya bono mambio mwanchumuligeri elio togegendera nakoba tukumanya nkogenda busio ni gondo chegaiga murai omokonyi bw'ikiama gya Jubilee Muske Fred Matiang'i ni garenga se chinsemo chia kegonga URSA ensemelia ya kuria na nimona sabetega kumirana na barai akurwa senseme yuasekelia Muske Fred Matiang'i arorekanete gukwanera igoro y'ubung'aini abakenya babwenete gutwara bosio bochori bumwaka bw'ikirubere 2025 ibirege kogera mbabwatekera kiliyo chikoba gekoba orokia ng'aki babwenete gochora abarai bali bakurwa obokoreri obiyago chia asense wataondoka siku moja. Wataondoka siku moja. Mimi nakubaliana na huyo ndugu yangu, wataenda nyumbani, wataondoka siku moja. Hawezi kudhulumu watu, kufanyia watu namna hii. Na sisi wananchi wa Kenya, hiyo ni kitendo ambayo sisi tunasema hatuwezi kukubali, na tunawaeleza wakuu wa serikali yetu wachukue hatua ya kidiplomasia ya kuzungumza na serikali hizi zingine za East African Community, kutoa heshima kwa wananchi wetu na viongozi wetu. Na sisi tuko tayari, tunaheshimu wengine. Wakenya hawana shida na mtu yeyote. Sisi tunataka kuishi kwa amani, tufanye biashara, tukitaka kwenda Uganda tufanye biashara turudi, tuende Tanzania tufanye biashara turudi bila shida. Lakini serikali ndio inataka kuleta uhalifu. Lakini nimalizie kwa kuwapea very simple advice, my sisters and brothers hapa Kuria. Ukiona watu wanafanya namna hii, alafu mwaka ujao muwapigie kura warudi huko, hawa watu wataelekea kutoa even term limits, waanze kufanya uhasama kama huo unafanywa kwa hiyo serikali. Kwa hivyo we are in danger. Mufikirie tukienda kupiga kura, msifikirie tunaenda kupiga kura etinivi. We are fighting for the soul of our democracy and our country. Hawa vile wanaonekana wakianza hii maneno, wanaanza kufanya kukamata watu usiku, kuwapeleka huko, uhasama huu utaendelea. You know, people can tolerate this kind of inhuman behavior. What is the limit going to be? Mambo kama haya ambayo yanafanyika hapa ya mashamba pande hii, ninawahakikisha na mnanijua, I don't normally tolerate this nonsense. Na mnanijua hii kitu hii nonsense hii, we cancel all these okay, wakwende kabisa. Mimi ndio mashamba ya watu, tutarudisha mashamba ya watu. There is nobody who has a right to encroach on other, kufanya Wakuria wawe slaves in their own country. Abaigo mwanchito murigeria chinga kiabasaye baraburuti ochokoro kurubikana bwo ankyo aserikali nigo yaburigo kwene kyabunangu chire kwenana obori nibo isaine go chiase bali barachokoro kurubikana chinsemo au na yunkolengana n'umunyakirogo w'ikiama kya UPA urusagia rwa Nairobi Rodad Nyoro yobolia serikali kwene kyabunangu chire kubeka omolembe nanda abanyanyimbo tiba basigutumia chinguru wetania ekerengo chinga kigatia baraikuru ase ikiama kya UPA babolirie abakenya kwene kyabunangu musira wa Fred Matiang'i aseganga yaye yokorigyo burai. Abarai bekiama kia UPA orusagia rwa Nairobi baruro kuboria gochiase serikali gutatumia chinguru gwetanie ekerengo anene chinga kiechiga abakenya berobereti gokora ukorobekana kubainyora abasaye bari basiretio bugima chinga kibare kugikeria omuswada bwechibese bumwaka bwechiribubere 2022 chiribubere 2023 gento kyo kanale gosabe serikali yero yo mheshimiwa Kasongo ne linga Kenya ne democracy naende as a bill of rights ekero umuntu agukwana nabwato bumaene bwaye amono okorobekana no okora se constitution naende gwancheire egento gyoko umuntu aganeti gokora no ko uniform omucs we police station ngamanda mano naro information yiyo eserikali yairu igo titokagereti nganainde abasikali mbaje bateme ko interview na mandamanaya abantu boka batebire nga batageta omulembe onye batageta omulembe naende batebire bachikwandamana no mulembe
ninki gekora naende serikali ere soi kuburukania maandamano aya botamba tokora maandamano akoja kwa peaceful mpaka ekere serikali yasoire yasoa kuruta chitiagas egerense enyare koba igotwara omorembe abantu tibaitana abantu bamanye ng'a Nyasaye naro nawe n'abana bari baito basiretie obogima bwabo ekera abachungaji bakira mu gusaba nigo bakoinyora abantu bari basirete na gusabira kifamilia kiri cyabete kigotigara gukwana kurwa chiabisi chinene chikiamekyo omucho Nairobi nigo boigo batebire kero mu Kenya nigare n'obusibore bwo kurubekana na igo eserikali nigebwenete gusika obusibore obwo naende musike opinion y'abantu bande ikiroro murai tari lazima abantu bakore muri kindi yonsi yogoteba bantu mbabwato obusibore bwabo bwogokora muna batagete kagicha batarabu na lichiko egento kende Linda Mwananchi tatiko bakira mbuya mono asengenchi yogotenenia irari elimu abwate gusi Linda Mwananchi mwakolire buya elinde muungane na intwe tuungane muna abakenya kuinyura abana babage twa masasi abana babale kurwanerera uburayi obubi abana babale kurwanerera okukiniwa kwebango ebange nse yakiniwu nonyene budget yaedete bado ebango igekiniri igo bono abana baligo barenge buya ayo nigo aene kigwachinga kibarigania abarandia bechikanisa ao imeye kaunti ya Nairobi ase baruro kuburia gochia asaba Kenya gusira Fred Matiang'i ase eganga yae yokorigia ekerogo kyobora ibwense. Meona ya kwamba hivi karibuni ama hivi majuzi watu wameanza kuwa na goons ambao wanaenda mpaka makanisani na tunaomba kanisa liweze kusimama imara likatae mambo ya goonism kwa sababu nchi yetu ya Kenya hatutaki watu ambao wanaenda katika kanisa kuenda kuharibu mambo ama kuharibu vitu ambavyo viko katika kanisa, pia kupiga watu ambao wameenda kanisani kuabudu Mungu. Na tutazidi kuombea Fred Matiang'i na opposition wakina Sifuna wote, wakina Gachagua na wakina hata Kalonzo. Muunge Fred Matiang'i maana ni mchapakazi. Amekuwa akiamuka usiku akifanya mtihani, amekuwa akiamuka usiku mambo ya security, hata mnaona wakati alikomesha maandamano. Ninafurahia sana kuona chama hiki kinaweza koboa taifa la Kenya. Ni kwa sababu Dr. wetu Honorable Matiang'i mahali pale aliyoko tunamheshimu. Na tuliona jinsi alivyoboreza mambo ya masomo na tukaona kweli yako na nyota. Tukaona kweli ni mtu anaweza jenga taifa hili la Kenya. Kwa hivyo sisi kama wachungaji, mabishop, mareverend, pastors, prophet, tunaona tukisimama nyuma ya Matiang'i hatujakosea. Abarayi bo nigo bono baruro kuburia guchia ase abarayi bari bakwamereria serikali abo bamanyikanite buna alternative government kwene kyanko mochora bare Fred Matiang'i guchikwirurukia ebendera yobo mubu ase batebire Matiang'i nigo akorete merememia ekero arenge ase serikali. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase e county ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Mwachumulili no muliki ito Linet Nyambane ndo ichichitiri chiteka isano maiga yense ya masema mbiabono na ekera togendete kuligirelia aliagendete asema mbiabono. Mwachumulili robot riturwa mwelio nigoro gukwanere goro yabarayi Linda Mwananchi buna batenetie tara yabo gochia ase chi county chia Kisii Nyamira base bali chikoba bakumira na abananchi anemono chinsemo chiri chia keroka ni chinsemo chinde kulinde bono mwachumulili batebirenga kubwatekana na kiliyo chikobage okorekana litukulia mambia swagotebanga kurubekana kwa morembe uko chikoba kokorekana ngano enchire ya moyogo sira basaye ba genzi bali basireti ubimo bwabo mwaka w'ikirwero 2024 nigetare yo yabeire yegotereni mu mwanchu muri ne kitali kichinde chikoraligwa boye. We wish to inform our members, supporters and the public at large that the Linda Mwananchi Kisii and Keroka rallies scheduled for Friday, June 26, 2026, have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared.
We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration event. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period. We call upon the police to ensure the safety and protection of all citizens who will participate in the peaceful commemoration activities. We are deeply disappointed by the government's decision to offer limited monetary assistance to the victims and their families, without ensuring that justice is done and accountability upheld. The lack of transparency in the compensation process and government refusal to allow the constitutionally mandated bodies to oversee the process is compounding the pain of the victims and their families. There is no pathway to reconciliation and a commitment never to repeat the killings and injure innocent Kenyans. Finally, late last evening, we were made aware of the decision by the ODM party, NEC, purporting for the second time to remove Secretary General Edwin Sifuna from office. On the face of it, the decision bears similarities with the first one in February, and procedural, unfair, and contrary to the party's constitution. After consultation with our legal teams earlier this morning, it has been decided to once again test the propriety of the purported ouster in the courts, because we are convinced it should suffer the same fate as the first one in February. Chimulili chetriste kaisana isatuma igayense mwasema mbia bono gwikira butwikiro mweli obwa maidana twarakwaneira mange aliale asama yese mambia bono gwento narorire nkiringa abarai abo barule chinkwana kubwatekana na kili kirachiko bagekorekana litukolyankyo baraibe kanisa bakwanire baraiba kisiasa bakwanire na bali barabateneri bo bulendi meyense ya Kenya bakwanire usaba gwete no kwigena nkuringa mambe nabo ntokumanya bona abantu babangire usaba sae lakini rende ngentu gena igwete bagateba kurobekana nkuyo nakora akorekana innocent tugusabanga noyene chinguri chichi gutume kuna abanyanyimbo ankyo njitumeke kyarende tuganitia abantu abagwito ate bangubugima bwa mambi ni goboganetia basaye no bwa rero ni goboganetia basaye gwikirabo gwikirabo mwancho muligiriri ni gotwikira mwali bwa mayase mambi bona chetri chitaika kyandama igayense yamo tutete kogendo mutimo kumosini ni tusiba mache kuboirana na waswa sense moye chigazeti Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi twayichanire kuralyo kwa Patricia Nyabuke Getate gali mukamumura onyagusira omwando nunjo na Maria Mkemuntu omwando no mongina onyagusira Getato omwando gali muibuli omwabo Angelina Nyanganyi Getate ngina Mary Mora Lawrence Kerubo yagusira Nyabuti Manwa Helena Bonaleri Charles Ongori Ananyalieko Evan Sosiago na George Joram Getate igali mukamumura omwabo yabesho malibo omwando na nyagusira bakubwatia Dickson Gichana Steven Nyang'au Kibeti Omanga Moso Keboga Onuncho Nyamwamu na Nchoga gali kamati ya nyagusira bakubwatia Geresa kurwanya Gesenda Mogere kurwa Chimo na Nyarangi kurwa Liatirimba Kegogi ngina byara Damaris Manua Mary Ongoli Ushirakare ni Osiago na Marcela George Muberoye nigora rusigwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital na misi chitalike 25 chomutinyo bo mwakoyo akwaenigwa asenka yaye talike 25 nemo chomutinyo bo mwakoyo kenyorogia kanyimbo
Gokoro sublocation Igogi location Marani subcounty. Urwen Soko TV igo twatumire ngora gukia se amate abairi n'abasani banyagusira Patricia Nyaboke Getate. Twaichanire kurali uko kwa Francis Nyangeri Chweya. Igaru umwana unyagusira Peter Chweya na nyagusira Paris Mongina. No mugakoye Bwali Nyangeri. Igari ise Jacqueline nyagusira Iteba, Josephat, Nchore, Paris, Mora na Robert Nyambane. No yo mwabo Richard nyagusira Monica, Priska, Stella, Rose, Evans, Albert nyagusira Karen, Daniel, Kemto, Damaris na Iteba Chweya. Bakaba muraba mwabo ngamona Rose, Pacifica, Rachel nabo iko kwambuka. Igari Semoke Steven, Omanyi, Kefa, Edwin, Diana, Alex, Faith Manyonga, Maria, Elizabeth, Jomo, Pauline, Makori, Simeon, Francis, Mokandu, Bisiba egatia bande. Ngina Rome Asumani, Paris, Mike, Michelle, Santo, Kevin, Morris, Bote, Matoke na Charles. Sokoro ya Lawrence, Innocent, Solian, Ann, Peterson, Onyambu, Esther, Lizina, Nathan, Kemto, Sharon, Chantel, Abakuru kwa Chweya, Kerosi, Kevin, egatia bande. Sokoro ya Shania, Lane, nabo iko Gabriel. Bamu abo Nyambu, Osironjoke, Virginia, Omoke, Osira Kennedy na Peter Cambodia. Lumano mumurumu abo nyagusira Getuno, nyagusira Okara, Peterson, Osira Isaya, Osira Sika, Osira Semba na Amos Onchoke. Bangina Moke ngamona Jemima, nyagusira Anastasia, nyagusira Bitutu, nyagusira Nyabisi, nyagusira Nyabonyi na Turufena. Umwego nyagusira Samson, Onkendi, nyagusira Nyaliki na nyagusira Paul. Kolera ya Mwancha, nyagusira Peterson Kerundo na nyagusira Francis Mose. Gali moko ya nyagusira Gichana, Ongoro, Isaboke, Omari, nyagusira Hezekia egatia bande. Omoberoye nigora rusigwe nkendu ya Kisi Teaching and Referral Hospital na misi tarike 25 cyomutinyo bo mwakoyo. Akwa ni Waijuma tarike 25 ya cyomutinyo bo mwakoyo asenga yaye ekinyoruye tangi Nyansake sublocation esise ward Nyamira County. Soko TV batumire ngora gukia se amate abairi n'abasani banyagusira Francis Nyangeri Chweya. Ma n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe Sakitolinet Nyambane aririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya etire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe undango tebiwa na ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngotefero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinseberi chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren Soko TV tuachire gutoligesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe
omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi uregekoro kyomugusi wetero muroberio bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na Mbeya Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde turende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yekoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Ensoko eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Manjito murigeria sentunde akabere nigo togoso asense mu ikigaseti turakumanyanga wikira bonigani kirugani kumanya na bigoni kigendete kwene kiwa imeyense ya Kenya nichise au manjito murigeria togo chakabere no manjito murigeria soko kwane nigomba te gazeti ya The Daily Nation nereye asoko kwane nali ukwanira no kurubikano kuba kagirgo chokorekana litukuria ankyo kweri kubanyura abaranjensi bali basiriti abangima aborakini ntukiyo kwanira wono nigegati abaraye bakobwatuka chinkwana au ekyo chikolenta otutukano nabo babegete byayaga we manchito muri ya CS Kipchumba Murkomen oyoro mwaziri boborindi waime nabegomba begete yo kabeire umurai yo kabira mokonyi bu murai bense ya Kenya jibono ro murai weke amagya disipiri gashagwa bagomba begete yo bu mo chairman of KCCB Morris Muhatia nabego yo EAK secretary oyo manjito murigera nere okwani nkwana yani chikote yase obwagare asebego togote bwo manjito murigeria bono nige school fees irachie osekagire go chikomenta onye serikali terigo chikorigeria igoro ye chikomenta chibese chichikobwa tugochia school bagoteba bono amana abayiboli bali abana baba gusoma chi school cha national tawatebanga C1 C3 bogo manjito muri C2 ka C3 niko chibese chira komenta arakabere onye kwari wakana 20 AK40 manjito muri ranchkote yasobagale asubego to kwanira chi bill shiro muri bwensa betega kubeka essay kolene sauri matega zeti ya The Daily Nation no yomto innocent nago tebini kikerikera asiga seti chanspi tumanyenga ninki chiko kwanira emambia bono Diana Semambia bono na inchi nigombwate gazeti ya The Standard ya soko boko kwane nerongo chikoba ngoko tebia ayaroro na nemono Diana muna wakwaneire kilibago teba se gazeti ya The Standard mega neroro nige kwamba kubwikana nemega nere se gazeti ya The Daily Nation eko erango kwana bale igoro ya Gen Z second anniversary bago tebanga bono abasai ba Gen Z na nde ngobwate okoinyora koli kwa bali basirite obuma bwabo mwaka bw'ikirubere 2024 myaka ebere ya etiro mwanchu muligereri nande ngogenda bale asebara kilibago tebanga bono nugo tunga kororo ekero kurobekana korobereri w'ikibosiga iga na mwanchu muligereri nelitukoliyankyo na kibaka bago kwanera na nindoche barabyo bekirega iga no murayibwense omokonyo ebo murayibwense nabo igo mu waziri bobulendi boime no muteneri bw'abanyanyimbo mu Inspector General Douglas Kanja na baka bago kwanerwe gazeti ya Daily Nation
norochenero umugano ye kobage gukwanira gaigo mwancho muligereri nigoro yeli tukolia nkyo lya basaye nabarayi bali babere bagokwana nindo chegaiga umuwaziri b'uburende bwaime Kipchumba Murkomen nindo chomokonyi b'umurayi bwense oyo kabero mokonyi nasabiro kwabero oyo kabero mokonyi b'umurayi bwense Rigathi Gachagua abarayi be kanisa anemono ba bishop gosaba iskobi bali barasobwamo ba kanisa yege Katoliki naboigo bali bakorwa ase chinsemo chonsi cha abarayi be kanisa nabarubichinkwana babete bagokwana mwancho muligiri murayi bwense no abekire gaiga nabo nabege tesei igoro yo muswada bwe echibesa mu mwaka w'ikirubere 2025 nemo mwaka w'ikirubere 2025 iberekeliye chikobage okorekana narale ase chigazeti cyo de gazeti ya The Standard nago tebyo mwancho muligiri protest anxiety mwancho muligiri bono nigo ense egendete kobake ko etamanyiti buyanga ngikira chikobali tukolyange kolendega igo mwancho muligiri watebanga nigense nero yero beretigo chikobage ko inyora bali basire tubugima bwabo ko bwatekana no korobekana mwaka w'ikirubere 2024 ekera anemono bali balengese bara bagotebekana kurukwa abasayi ba Gen Z banyartiko bagotenna nagotebanga umuswado yito basako bagweti wa sebunge korobekana kwabo gukarolekana gugaika bakase echinsemo chebunge nabo igeme chimengo mwancho muligereye karora chiburaburu nabo igo abanyanyimbo enchera batumegete chinguru chiabo nagiye chikoba gegukwanerwa asigazeti ya The Standard tigandara ligereye chigaseti chindo mwancho muligereye na chiro chingi chiko kwana semambi yabono Liombengo kumanyanga ningi kiroro gazeti ya Taifa Leo asemambia bonongo kwanere wahuni Gachagua aonya Gen Z Mheshimiwa Gachagua nigobono atebiri abasayeti babasa kogenda sokurubekana sikiliago tebanga bone bibago nigo bichikoba bigo soana na okurubekana kwabo na kiliaberi atebanga tekonyarekana nabo igo mwancho muligelia sebicha nindo chegaiga oyo kaberu mulikyo monene bw'ikyama kya ODM Edwin Sifuna nerebuna akoba kakorekana kagendete kobaga kurwana kubwatekana nekyombe kya National Executive Council komurusia kurwa ase abisi mwancho muligelia na namonongi kiliako bakago kwana tebanga bono ni garase enchira ya matabekani nindo chegaiga omugavana bwe county ya Homa Bay Gladys Wanga nerengo ochakire kwa baka koboligwa nga kyobo tumekibwe chibese chikuru kwenu su milioni asobwa gachi bwecho mwancho muligerelie bagoteba ngecho ne kagachirgo se nyumba ya kebara ne kagachira se county ya Homa Bay se chibese chigoba chigo tumeka mwancho muligerelie nusu milioni serikali ya Gen Z Nepal ya saka wezi mwancho muligerelie nagaiga kurwa sense ya Nepal nigobono mwancho muligerelie na barwa tebanga basaiben semeyo na barobe sokiri batagete kumanya bali bako bakuibe nibo yense tokogenda se gazeti ya The Star niko bakwa na devolution goal in tatters as counties splash on salaries and trips mwancho muliri bakwanera ngaki ci serikali ci county cikaleko ba cigo tigara citali gukora emirobeli emironge ekera bagendete gutumika cibesiri bako bakoegwa so wakana emeshara naboigo gutwara citaro cigo cikoba bakonda cinsemo cinde usekoligere ligabu naboigo ngorokere abarayi bali balinge asensemo ya obumenyo bw'umurayi bwense na namono litukuligorekera begitega kobeka ekaramu CCI yogotebanga bono umuswada bwotumeka cibeso mwaka bw'ikirubere 2025 nemo mwaka bw'ikirubere 2025 biro nyariko bagoikani goikeraniwa gazeti ya The People Daily esemambia bono gegokwa na the economic cost of political unrest in Kenya uchumi yense ya Kenya ngakyo mwancho muligirili ego chabono yakonga ekero okurubekana kwa berigo sekende ama ali maberera siasa berigago kino mwancho muligirili gaiga kokwana bale iguru yaba Kenya buna bagusiria enibo yabo ngakye bintu bikoba bigo salika nabo igo ekintu bakobeka samaiso no gukwanira iguru yokurubekana wa kisiasa ayo konyara koba gukobeka uchumi yense ya Kenya asa kongwe someri gazeti ya The People Daily elionyara koba gokumanya togenda se gazeti ya Business Daily semambia bono yoba na Kenya eyes cheaper loans tied to electricity and forestry mwancho mulili nse ya Kenya bono nigetete koligia makabeso alia tali yekerengo gose atabuga tyobo itabwe igoro elibanyara kwa bakoranga kwikirani baro murobelyo bwokwana na chinguru cy'umuliro nabo igo mwancho muligereli sensemeli yobo simeki chinsana gose simeki mete eli chinsana chinyara kwa bachigo kina toso asense ya Uganda semambia bono bagokwa na igoro ya raped, defiled and abandoned mwancho muligereli gaiga ebicha babegete ne yo mwana yo mubagotebanga ga kuruletwe nabo iga kanyara kwa bagosaliwa no mwelio ya
yakaba kagutigwa ense ya Buganda na yarongo kwanirere iguru y'umwana umunyaruka buna akororekana nande mwanchu muligiriri igaiga nigo bagukwanira ase obutuki buli bwabere bokororekana bogosokigwa ngaki abana kinyaruka kinseme cy'umwanchu muri kikareko ba abasubati bakaliko bakonyora chingaki babwate kinamba cyabo mu barobo gaiga asbako bagukwanira ngaki abana basubati bakonyara kwa bagotigwa tokagenda ase gazeti ya The Citizen kurwa sense ya Tanzania nero bagotabanga the government defense 62.3 trillion plan after heated debate mwanchu mulili ense ya Tanzania na yarabona mwanchu mulili nigo yakire na kwegerera chi million chi trillion emeronge 5 no mona ibere inu gutesa te chibagatebanga nigo chialete tesiginyi asibone serikali yense ya Tanzania yeso kiri na kwegerera budget yabo ibagatebere chi shilingi chi trillion emeronge 5 no mo inu gutaibere shilingi trillion emeronge 5 no mona ibere inu gutesa to mwanchu mulili ne chibakabago kwana asibagateba ekerango gichibese chinigo chikinete goika se a percentage gose kianda semia ayu narale ase chigatseti ese mambia bono na bokweligelie gazeti libwanche tonyale kabagosoma kulende togenda sobuamo toligelie gazeti ya The Standard ese mambia bono ngiye kabagego kwanera igo mwancho muligelie igoro bagatebanga neliberelia kinire ekerense ya Kenya egendete kabage kweligani litukolyankyo ekerabono mwancho muri bagatebanga ne korobekana kukarobereri kukoranga ngakibachikoba bakoinyora chinga gichiri abasaya banyarti ko bakorobekana gento keroro mwancho muligelie kili bagatebanga ubuoba nigo bororo nabo igo kagerana nigo kororo na chinsemo kiri chia kisiasa na kiro nigo kigendete gutuma chinkwana cyabo na mwancho muligelie bagateba kurwa senyomba yoburayi bwense asomurayi bwense kwanire nabo igo mwancho muligelie go ikera asaba Kenya bakwenda basasima se chikanisa chisemo cyoboncholelia na chi stage kiri chia boda cyokubugolia abantu gwetera se chipigipi nigo bono mwancho muri batebanga litukolia nkyo nigo litigalite koba egetenda wirigo chia saba Kenya na nige gotebeka no mwancho muligelie aba Kenya nigo batagete koba bakoira litukolia nkyo eli bachikoba bakoinyora aba cyber gens ya basireti bugima bwabo umwaka bw'ikirubere 2024 ekera bari koba bakorobekana nonye na bumurayi bwense no burayi bwe serikali yaye nigo bogendete kurwa chira ngamba chikoba bagwakana abakenya basireti bugima bwabo chinga kyecho cyo korobekana na asabande basireti bugima bwabo mwancho muligelie nigo bakoba bagukwanira mange sikeli bagatebanga litukelyo nigo likorekana lira chikoba ligoturubania emerobelie menge serikali mugano yinigo la page ya 4 ya 5 ne ya 5 limo na 5 kabere ekera na banko etero mwancho muligelia sobwa ngongo tebinga ninki bakoba bagukwanira bagoteba nense etigalite go chikoba ge kuligelinga kiyo chikoba ge konyara koba gego chengira lituko osibako taligo chengera mwancho muri koinyora bali babete bagosiriwe mabwabo echinga ki abasaya bachete ese barago chikoba bakorobekana bakurunga generation Z nero mwancho muri ekobagego kwanira gaiga chibica nchibekire ngakibabete bakorobekana nabo igo mwancho muri gereli ngakibakalego bagukwanira nindo chega igo muwaziri bobulende bwaime Kipchumba murukomene niga gotebanga balia bale asensemo ya kisiasa nabatete ko irali bagelio banyara ko babagwe sona nanga nabasaye bagote banyara ko bakwenda kurubekana ili banyara ko babakonyora kilibate ba asisiasa nga mileage igo omwanchi muri nabo wesomera sensemeyo nabo igo ACPG ya 5 bwatumugano igoro yoko bainyora abasawo ba genzi nige bwate enkwana yabarayibe kanisa aseli tukuli igoro banyara ko bagokwana abali kyamangana na anamono mwanchi muri bakanyara ko bagokwana bagatebanga nigo bale amo n'abakenya bali bachiko bakurubekana somorembe ili banyara ko bakubayinyora bali babete bagosiri mu bwabo no boyigo mwanchi muri gereli nigo babere bagotebanga nige serikali bwenete ko yekoranga bali bakorete bikorwa by'ubusali banyara ko bagwikibusyo bwekegambiro na bali banyara ko bakwirira abakenya bwo gosiri mu bwabo bakanyara ko bagokwana mwanchi muri gereli ya niga babete gakwana litukuligaro ekera babete bakoragwa na omo Bishop Gurunga Morris Muhatia Anthony Muheria na boyigo Philip Anyolo abo banyara ko bakomusaba umu Inspector General anyara ko bagakora gento yokurukunga kubwatesia chiamatecho gotukana komanyanga ningi kiabete gekoirera echibura buru kororekana chinga kiecho na koranga bali babete bagakora ibikoro byo boiti banyara ko babakubikubira mwancho muri geliti turanyora oroboti ruwa baraya ube kanisa buna babete bakwana litukuligoro manye ko mwali baga Diana Nerato tebye kurwa asegazeti ya The Daily Nation yasemambia bona. Son, we the Kenyan Conference of Catholic Bishops, as your shepherds committed to safeguarding the dignity and protection of our people,
express our grave concern regarding the proposed establishment of an Ebola quarantine and treatment facility at Laikipia Air Base, mainly for the American citizens, United States of America. What is in this for Kenya? Is this facility in the interest of our nation, whereby Kenya as a country welcomes the treatment of foreign Ebola patients who are not welcome in their own country for fear and danger of infection, yet accommodated in our country at the risk of our people? Kenya must affirm its sovereignty. Considering the nature of Ebola disease and what it takes to contain it, government wisdom would have required a public engagement to build consensus on the necessity, if at all, of the facility. Lack of this engagement has led to loss of lives in Laikipia during the protests against the facility, the arrest of residents, and panic should Ebola break out in the area. The government should engage in genuine, transparent dialogue with religious leaders, civil society, healthcare workers, and affected communities to explore alternative solutions that strengthen Kenya's own health infrastructure. Wanchumuligiriri oyo no Moiskobi Anthony Muheria bagukwana Diana twanyore nkwana ariko bagagukwanira ibintu bikogera abakenya barobekana munaboni gagoteba chinseme icio cia Laikipia ubwagachibwa gituke lya Ebola ikibagoteba nge serikali ya Amerika yarwite chibesi ciaye banyaraka bakoranga aba Amerika kira bachiringo cyabali baunenki gwa senseme yibagoteba ngaye amaganyo yense ya Kenya ale ngayi obo Kenya bobere tasamangana bagotebe bintika minebine bikogera abakenya bagendese bara kwanyora basiri nando bugima century tabwenet kolende bakwanete boigo igoro ya lituko lyankyo ekera muhatia nera betega gukwanera igoro ya aba bali bachiko bakorobekana gateba bunekanisa nigo batenene na barabu kolende asekiri bali goteba ngukorobekana kobe ogwa omorembe nabo igo bakaba bagukwanera nemono batebyanga bali bakorukunga batenene tobolendi baruo bulendi gochiase bali bakorobekana tagetenko libaga gako remegano nemenkere yaiga gazeti ya The Standard aswaka bagukwana lituko lyankyo gukwana bali igoro yo murayibwense buna abetega kulichira chiayenga ekerabono kurobekana okwarorekanete kwa ireira makweli na atebetenge serikali yaye gochire ko banga kiekora bagutumike nini kulende bagoteba nigagendete kuiruka nendege yeligorire igoro talia mangana Innocent numuganure asepeje ya gatanu na limo ye gazeti ya The Standard asema mbiabona Manjito murigera katokwanira umugano uyo abwagira ya bichikanisa no bari gaiga gazeti ya The Nation page ya kane page ya gatano konende gentukerwa gukwanira aigano korobekana kuri ko chokorekana litukoria ankyo asibagotebanga wetania abasai 50 basai 50 manjito murigeria mbanya twagusiria magimabo shakiro mwaka 2024 no mwaka 2025 tokumanyigwanga wetira sokorobekana we finance bill yogo kani finance bill so muswada we finance bill yabangini go basetie magimabo kolende gaigamba bigite nkwana yae Kipchumba Murkomen aigani gagotebanga mambia onde bwensi urabeka gusaria ibintu byabande nabayigo guns bari batumirwa already ritkoria ankyo bakenyore sana nebe chinga kichinko mwasibale nabayigo rigatiga shagwa nigagoteba buna onde bwensi skwenda sokorobekana ikiagera egati yabarayihura serikali babekire guns abayiruki beso mwanchito murigeria abayigo mo Catholic Bishop Bugaiga KCCB akorkwanga Mollis Muhatia nere nigatebringa okorobekana okwo kokolekana somolembe naboigo tebatagitikorora abaibi abantu bali bagusari ibintu byabantu kurende boigege ntatebiro manchito murigeria nigakanire obo chisegi chikwene kiwauri tukoria ankyo boigo naraga igokorokwa mo gagano mo secretary Keva Nyandenga nere kuboria abarai kwene kyamna machikwe komo omorembe litukoria ankyo nabigo banyore bali basiretia magmabo banyare bako
egwa esiko yabo yomoerio yori yokubanyiro mwanjito mulgeria nabo igo kobolia serikali enyo arabantu bonsi bali banyati bagusiria magimabo kinga kitia compensation bali banyarete bakonyora chingo machintindi nabo igo mwanjito mulgeria bali goikira boniga bataratoka ritsko igor innocent musayo yo monaro ri koeresa buna kera baringe asenchira yo korobekana nigo baringe 10 kera bari kwendo korobekana konyora nga batebaniri na into tugatoyende korobekana kulinda ariko tebanga nerabiye kore abandi kianda tana kumanyanga ngaibachiete tada kumanya nili boldi nene sana kera bachiko bako inyora nindo chega iga kera togo kwanere igoro yobwaga chiwege tugie Ebola chinsemo cha like pia litukuli igoro muwaziri bo obochenu Aden Duale nigabetega wikibusi obweke gambiro na namono nigabono mwanchumuri batebanga nigatakire ko bagako bekubyara kulende niganyara ko bagakwirusi orasa betega kurweiranga nachikoba gako ikirania buna ekegambiro kyabetege kuruchiko mwanchumuri litukuli igoro nigo nabo igo omo nachebina anyarte koba gakomoa egento gikurukunga ogochika kulia bwenete ko bagakubwati boikiranu na gotebanga onyata ochikoba gakora boigo nigira chikoba ge ko muchando mwanchu muri liga ige bichero rode mu waziri Aden Duale peje ya kabere buna chete bosi bweke gambero na namo nakanyara ko bagagwikira noro nakanyara ko bagagotebanga nigo bono anyara ko bagagoikoro elikoro kinga mbasigete bigambero na namo nakanyara ko bagakubwatia kulende ndoche amangana omo ona chebina ogurunga Patricia Nyaundi motebetiga nigo ntagete gukomanyinga nigo bono nakoire onyo ere nkongu gochasule na ndo matebiri ngonya tochikoba gukubwatia amachiko aliyeke gambiro ryolyo nigo turachikoba to kobeka biyara na gogosiba mu waziri Nduale na chietoro na gosaba kwa mabera tikantebenga for the first time wa serikali y'umurayibwense Dr. William Ruto Aden Duale tigatomwa maugaye nonye yarenge buna yarenge at least kogenda busibweke gambiro abande mbali bakorangeligwa batali gotaka gotegerera kinde gionse bamaitenga nakiranete akagenda busibweke gambiro na namona akanyara koba gakonyoro gochika kurwa sensemeyo oyino mugano le page ya kabere ye gazette ya The Standard page ya gatatu ya Standard nebwa to mugano gaiga bagotebanga bono abalikia mangana tuguta kubeka amangana gisiasa koba ase chipeji chintangani na samaya tebi y'abakenya igoro yobotukibwa koliru na korokia ngaki chinsu chikale ase nyancha ya Nakuru chigendrete koba eke okogosera lyoko na guchia sobogi mabwa mwanya bantu ngukwana bale ngaki chi enseme yu ya nyare koba gekororekana kubugulia amache ayuwa buguliti chikemiko chimbe echigo nyara koba chigo soa se chinsu echyo no mwali esibakale gotebanga echinsu echyo nigo chigotebekana chibwate ebiyuma gete ase amanyinga abo gosese enyama yabo mwancho muligirire esibakotebanga mochando yo nabo konyara koba gokoreta omochando monene guchia ase obugima mwanya bantu gokwana bali igoro yesumu erese se chinsu echyo mwancho muligirire nengane na bagotebanga nigo bono tutakiri tuba tuikaransa bunense tunyara koba tugukwanira igoro ye onyancha ya Lake Nakuru. Lake Nakuru na Lake Naivasha no chirange chinyanche chibere chinsungurusi gukiroro na ndaba Kenya mbagenda tegukiragira na kitokoli chinse buno muchiyo Nairobi na bakonyora nganda kiri chinse mo chichi county chiagusi yakora na bakonyora no mugusio menye toro bugo irio oyero siri oyo smokiri obugo irio irira abantu gusi bono batebire nga chinsu echinchikabwa tumuchando bono lendo mwancho muligereri nabo konyara koba ko wesomera page ya gatatu na kumanyanga ningikeli yakabage gukwanirwaro taitenko ali baga Diana nkoira na maye gukwanire megano yogo ichania era se gazeti ya The Standard aginkwira na se gazeti ya The Nation tenda swara page ya kabiri igikwanira igoro ya mangana yeskuru aigo manchito mulira togoswa sensemo yechisemi asebono aborokia banene bechskuru principals banyati bakumerana una nagotebetia risensemo chia Mombasa igintu bari gukwanira negatia bintu bigendete kwene kiwas chiskuru oko yagwe chiskuru manchito mulira abona baranyale bako beka chitam chonsi kinyali chikolengana nabigobona baranyale bakwene kiabona chibesi chikobwatko chia skuru kunyachiro chigokora emirimo ya ebinegane iri kurendega iga Innocent nigo bari gukwanira igoro yaborokiwa
buna bare ase chinga cyabo ikiraboni ganiga tiabo bari kali ase chiskuru nabagento kenene mwanchito mulgira bakwanirete egente kenene ne school fees bagotebanga bono nigo barachie komenta school fees iri abayiboli bakoro onye serikali terigo chikunyarage kubamenta chibese bagotebanga mono abana bali ba C1 C2 ndagosomero mwanchito mulgira bagotebanga aborokiwa niga serikali boni kubwatuka 22,244 kuchakera somorokiwa kolende bono nigo chibese icyanyari tumanchito muri gachigo kerwa astokumanyigwa ngabono kuchakira somu gwetera somu swara we finance period 2024-2025 bagotebanga niga montolia manga kolekanire asensemerio kwene kyabana chibese ngo batwa gukire go cyasi skuru asibatebire ngabono chibese mono bali ase C1 chibese konye bakurwando chega igamba chibege toro teaching and learning materials egati ebinto biri repair and maintenance ebinto biri ko batko just skuru bano manchito muri gere igani ko movement te double igando just biarenge 4,344 eriero roboniga nigere ementre nasibe babegete mangana yendagira ko yarenge 30,385 bono nigera chiko 61 negati ebinto bingo manchito muri gere no babegete gaiga kolende egento kerimo nondo che innocent ni bagukwanira une fisi era chikomento asti skuru mona abayiboli bali baba nababa bali class 2 class 3 bagotebanga chibesiri bara chikunyara bakurwa ngo chire 83,622 kero mora kiwaranyari gakurwa skuru abotebanga bono omuchando babwate buna aborokiwa skuru no kweneke buna masomo nagendere kolene onye serikali terigo chikunyarage koligeria ebege komenta chibesi chucha skuru nigo bara chikomenta double go manchito mugira koranyore sia mentro manyenga neri chikoli abeteri wetigwa bego ngukwanira bali goro y'abaswati mense ya Kenya bagotebanga abaswati bali boka single ladies mense ya Kenya bona bange babo nigo batatagiti banyore abanchi wetera soko beka ering timate innocent ering erie kobeko gaiga enyangi abaswati abange bona ikoteba kananga nigo konyoranga nigo babegete eringe yuko bakekera bakwenda chi conference kera bakwenda nonsi eriogo prevent sweeters banyara bako banyora tinde ituko kwanero mugano yase obwagalira kimya bange bagotebanga nabakugora baka chiribu ikomina isane eringeyo kichabe kena kero montako muskirange ukaganga nigo asoeta sinyo mora kinitali kyagera tatagitigo soro ayunda ya note batalinche nate bo mwancho muligeri bunale ase gazeti ya The Daily Nation ya Sembambia bono Diana nago tebe nimbwate mega nebere yogo ichania ase gazeti ya The Standard nindo chega igo omugano nororo ogateba ngomo sacho yo moniga be kirubiara na mumuroye ase kilibago teba nganigo bachiete bagatindokora umubire bomo ngina bomo gakoyo bakayoire abachikoyo tindeka isiko ye compound yenka yaye aya niga korekanta sensemo ya ndigwa yue ere ase county mwenchu muligiri bagoteba gaiga bagoteba ne yamigo Homabay ase namono bagoteba musacho yo ase lieto kurunga Charles Paya na mumuroyo kurunga Maclan Opio niga bagoteba kana senga yabe kuru ere chinsemo chia Kawere sub location ye yue ekurunga Kawere sensemo ya Kabochi location niga bachete bagatindokora umubere umuswati kurunga Agnes Otieno niga renge umungina w'umugako yoko rukunga Charles Paya no mweli mwencho muligeri akanyara kwaba gakurusi mubiro yo nakoyoira na gutindeka isiko ye compound yaye igento kimwencho muri bagotebanga nigo bono igento kiarorekanete koba manyigwa gose aba nyakenyoro babete bakomanya nakonyara kwaba bakogenda bosio nakomanya abarendi nagotebyo mugaka bw'ikinyoro use kuligeri iga Diana mugako yekera mungino yasirete na mumuro wa mbatagete umungino yu atugutu ase compound yeyu bagatebanga batageta tugutusiko ye compound manyanga batinde kiro mubiro welire mugako yo nande bunaliria kwanete era na mumuro wa bakale moboina bakagenda botuko bakarushi bakatindo koro mubiroli bakayoire bagachiko yotinde ka iskalia ase compound batagete bona abanyakenyoro bagacha bakamanya bono rende bunatuko kwa no mwanchu muligeri nigo bono banyara koba bakobe kubyara na niga yabere gakwana kigwa na umo tenelibwa abanyanyimba sensemeyo aselie tokurunga John Losia senebwa tamange sana indo chega iga ase seme ya dhika
goteba ringi amate eyemo nigegendete ko bagikorera umwana obo asaba goteba ngani gabuturi tumutwe uyuro umwana we myaka 20 noyomo uyuro gosoma ase school ya maigerio ya Tika Technical Training Institute ya Selieto kurungi Elizabeth Ngina uyu mwanchu muri bateba ngani ganyarite ko bagago itwa ase egekorukia renge gyo ogoichane mono akabuturu umutwe ne bicara byayo mwanchu muri na sibono eyamate ya nyariko bagoteba ngani getete konyora obwene na nigo bono mwanchu muri bagoteba mukagerwa obatebekana kubwata nigunige korwekyo nere ateba ngataraba gagotebekana kaba no mwana bare ko bagosoma nere se skuru mwanchu muri na bugonyara ko bagosoma mugano yu CPJ ya gatatu elio nyara ko bagokomanyanga ningi keroro korende asobwa ngo iga igonta getenko manyingo mwanchu muri ya semambia bona kerato genda tuna gosoma ya iga na bokonyara ko bagokogenda ase university ya Tangaza asokonyara ko bagokwenyore kosi yago ngikili ko bagokora mwanchu muri nigo okonyara ko bagokogenda ase website ya Tangaza bunero kaina bwe CTV mwanchu muri elio nyara ko bagokwenyora libaga na kogenda na gosome kosi iliyoganitira bakora masters okole PhD na bakole diploma iliyonyara ko bakogwikirania ndoto y'ubugima bwa umwanchu muri lichi namba cyabo buno kiro cyegabwa se screen na bokonyara ko bakogenda se university y'unyara ko bakogosoma na mambiende na bokonyora nga kwanyore libaga kera bantu bagosaba emirimo naye kwaruri karatasi lyawe kera bantu bagochaki ubonchoreria na nabugotoka kwanyara ko bakokonyora libaga lyo gutwara birengere libiya byogwechakira emirimo yawe bagateba nga tali Erasmus ikwe na bebwe netenga na bochaki biasara byao gose chinga kichinde na bokonyora emirimo ngayo konyara ko bakonyora yonse pyo mwanchu muri nigo kogenda ase university ya Tangaza ase mambia bono bana twa kumanyiri ase website yabo onyara ko bagokobuli abana mbali bali bakora matemu batagete koligia university bakogenda batagete course gete bakanyora ba place igwe course ili bataganeti nabo konyara ko bagokobulia ase university yo eli mwancho muri onyara ko bagokonyeka tigatonyara ko batoko ndo mutimo kumusini ni tokwira no mwancho muri ko kumanyitolenga kibone siginyi ya beire gekororekana ekera abamenyi bensemo ya kwali byombe bukwenero kwegero bwana bw'abantu byacire bosio bweke gambero nako chikoba bakwamerelia okubwaterana kwa bekwegatiye serikali yense ya Kenya ne serikali ya Amerika asoko chikoba bakoya madini ya kurunga nobium nchikoba ngokomanye asenchira yobwekirana Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rw'atamange, amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngotefera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego. Aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli bokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindaga amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria Ramisi chinsaibere igoro imeye TV yawo na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira ye Nsoko TV oboroso bumugusi Ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigari twiranira nande asensemeli chigazeti nagateye umugano n'urese page 10 asitokurigera linganga kia serikali yese ya Kenya nense eli ya Amerika banyara kwa bakubeko koigwana muraibwense Dr. William Ruto na boigo muraibwense ya Amerika Donald Trump ngo babegeto koigwana bo chukwa babako ya madini ya kurukunobia mkuru wa chese chisemo chirichia Kwale kolendo mwancho murigereli asensemego nga Murima Hill URS county ya Kwale ngo bale gotebanga madini ya yu nigale sekerengo gichi trillion kiandendo gutaisano na ibere na omwancho murigereli byombe byo kwegerera obwene bwa mwanya bantu nigo byachiri bosio na kubikekina aseke kambiro kya Mombasa sibakali kwa babago tebanga nigo bono omurubirio yubuchi kwa bakabwatira nense Amerika na Kenya okororekana kwa bwige suntemono batali kwa babako manyanga ningi kili kirioro mwancho murigereli kubwatekana no lyo kirie kina kyo bosio bweke kambiro nigago tebange konda eyu yaberege kulikwa asichi serikali echibire tiranyara kabage gwasioli gwa asenchira eire yoboikirano bwesomera na koranga ningi kilikeroro kurende ntate uko manyama dini ya kurukunga nobium ayu agotoka chinsemo chia Murima
asenseme yu ya Kwale nigo bagoteba niga koba kagotumeka soko nyara koba bakorekera bakoros chichuma abekiruororo na kora chichuma cia nyara koba chigotwara ogotenena kuri burunge yani go strengthen umwancho murigereri nabo gwesomera na nemono naburaga nikomanya igoro ya amadini ya Yonobium gwesomera umugano USA page ya 10 na komanyanga ningi kilikeroro kuri ndo mugano monene nabo igorese gazeti ya The Standard page 10 ngukwa na bale igoro ya ekegambere kenene bunagia tebiringo chikoba kirege gutara chinsemo chirichia Kilifi asoro sana rwashaka hola ilikonyara koba bakomanya asobo ikiranu batali koba bakoligirira ichibice cyuka na koranga ningi kilikirete chimbera cy'abantu gwetani chimisano gotoka senseme y'umurandi bobo tutukanu Mackenzie nigabe kirebosyo asenseme bagotebe gurunga kwa Binzaro kati yo mwaka bw'ikirubere 2023 mwaka bw'ikirubere 2025 mwancu muri lisi bagoteba gwetani abono iga abantu chimisano bali bakobwatanirwa no murandio yububo tutukanu yubwate kanisa yale kurunga News International Church GNI Paul Mackenzie ariko bagako bateibe ngate no mwali bakanyara ko bagosiri mwancu murigeli wikira boniga nigo batebanga emebere yabantu 50 babere nigo yabetege gutoka nabo igo mwancu murigeli abandere bari bagatoka samabaki nigo bano ekegambiro gyatebire ngiyo chiko taroro elikenyara ko bagekorosia ekine kya senchire bwikira Mackenzie umugano enogendrete ninyorete ngakeyo umukonyi bw'umurayi bwense nali ari ngo muwaziri bw'uburindi bwaime omuske riga amini kithure kindiki gatebetenga ta Mackenzie tabweneti koigoleru nonya age pronounce agateba tabweneti koigoleru ekwera ibikorwa ebyo nigo byarenge ebyo okobo imono mwancu murigeli mugano yunole page eyu ya 10 onyara kwaba kugwesomera asenchira yobwikira ntigandara kwali bagana Diana toletera ayalese gazeti ya The Daily Nation Manjito murigira tugo cha gazeti ya The Daily Nation haigo muganoro y'umtu Innocent yagotebi nko nyuringa nora gazeti ya The Daily Nation page ya Kianda nigo kwanere igoro ya Aden Duale uyoro muwaziri wobo chenu manjito murigira mugano y'inora page ya Kianda korende omugano lega iga ukwanero murayibensi ya Kenya guritsukuri igoro chinga kyari kubekesi asigati yechibill chirichanyate chiko bwatukwa ne finance bill manjito murigira korinde gento kiria ukwanera manjito murigira nigoro yokorobekana ko bangire haguritsukuriya ankyo asatebringa natagete aramanyia abananchi buna prone propaganda gusema ngana go kwano igoro yokobeka finance bill ya sense mo yechisimi nabego mitumba nobokora otebanga buna bali batamutakereti korende gaiganiga go kwanera boigo igoro yechibiri chiria tebetenga nigo chirachiko bakonya abananchi aigango kwanirale abalemi atebanga finance bill yo mwako yo nigera chiko bakonya abalemi mama mboga abantu boigo bakurundie kigali nabo igo kero montoro musae okwenderete kwerigeria nigo chibiri chirachiko nyara chiko mukonya kurene kento kiria gotebe mwanchito murigeria nigagendete korora bunara chiko nyara gago kiania chibango chiri chigwa kanu imense ya Kenya no ibice ya yeregagu na John Mbadi omo waziri wa magarichi sechesko Musalia David nabego mukonyo kidore kindikyo mwanchito murigeria kera kubwatuka chikopi ochiase abarayabo nane nabeteka gukwanira igoro yamangana yechise chesko ayoba nainchi babeire bakoboria igoro mwanjito murigeria igoro yechi allowance iganiga ukwande igoro yabantu bali bali chise chesko agotebanga nigo 20 tibire chiranyari chiko bakonya lakini gento kerindi Innocent gaiga chibese chiche finance bill achorocho chigenderete ko rigereriwa mono finance bill yase egati abarayi bagendete gotebanga ekano bone gento ndamaitingeringa yabekirwe se inandenga kyaba bakenya bagukana lakini murayibense gento atebire gaiga gento kiagereta kabaga ko yebeke se iri tkurigoro nesaburi abakenya basireti amagima bo mwako 2024-25 gwetera soko kana muswada we finance bill abange bagasira amagima bo lakini bono nigaye begete 2050 etaraika kulenda gotebanga onyo korobekana go chokorekana go korekane kobe ko morembe mwali buli tukonga litanga nabetega korekana ga ukana murayibense onyo ukirasa gotebanga bakenya onyo bachikorobekana babe ko morembe lio tigango torole litukulia nkinga kirikoba kulende nandekero gukwana Diana igo mugano norega igole se page 15 alimo ye gazeti ya The Standard bakenya nigo bagukwana besenchiyo serikali ya besenchiyo bona bamenyi bali sensemo ye bunge ulkalau nigo bagendete kogesa kurwa se serikali
serikali ekera campaign chigendreta senseme imaiga yugosirio omujumbe bwenseme yoso bochori bokibuchiko bagokorekana nigo bono ekororekana baginyare kwa bakwire binte bine na senseme yugente getangani Olkalau nigerese county ya Nyandarua nigo bate batati chiko bakwagacha university ya senseme yu chisemo Olkalau chisemo Olkalau nabo igo bairire ABC yokoena na obosemia na kuligerelinga kichindemero chiko nyara kwa bachigwa atu ase bali batagete kugora na kulikerana bono obisiyo endemero ya chira senseme lands register nabo igomu waziri bwendemero Alice Wahome orule chi title deed chiri bubere chimisano na ibire uchia saba menyi benseme yubagote abamenyira senseme yubatabuga chi title deed sibono abarayi bali bakwamereria serikali na mono kurua sekia magia DCP batebire gitambukiro gya serikali asa matukabwango kora koira emirobeli ya magendra sobwango chia senseme yu nenchere yamo yogotaka gonchira bamenyi benseme yenchira bagwaka chikura use kurigererie gitambwe kiereru kiari kurua chinsemo chia na nyuki Kenya artiko bagego ikibu chinsemo chi Olkalau asikiri bare goteba nga nenchere yamo yokoigora obasombia senseme chira chinyingo mwanchu muligeli nabo gwesomera na koranga ki eserikali na bali bakwamereria serikali bagendete kwa bakobeke siginyi abase chinsemo chi Olkalau na omwali bweli tukonga ki abamenyi benseme Olkalau bagendete kwa bakogesa kurwa se chinsemo chionsi bere chibese chigotara barwandelini kwa bagendete kurwa maki na bage serikali nero nigendete wikiamiro bili ya magendra asorobonguru gwesomere CPJU ya 10 na gatanu nalimo elio nyara kwa bakomanya asinjiro bikino muga norole CPJ 10 asigazeti ya The Standard ya geran kwa liba gadayana na ranoro okobagogo kwanera igoro ya omwanchu muligeli bagateba nga kya Kenya bagendete gukugwetera se chiraini chistima kata balinge kiumbe kemoni go kendete ko bagego ruwo basemi uchia saba Kenya ili banyara kwa bakoranga kibakoba bagotali gutwara umuchando na nemono baiga ngukwana bale nonyene tukuyoro sana nga kikale ko bagigo Syria tukugose chinchi togateba ebintu byoro sana chingiti cyoro sana na cyo kinga kikigo Syria obugimba bwabo egara chiata chiri chiwaye chistima bwesomero mwanchu muligeli asenchira yobwikirana Chito Murgeria ekero Innocent igoro twari gusanga igoro yokorosi wabiswa Edwin Sifuna gusogwa kuskobuna ma secretary general nkagite nonyina simtandao ngwararo chigati each comment cy'abana inchi kurende omugano unigora se gazeti ya Daily Nation page 10 bagate babono niga kuwe options tiria chyo korosi wabisi osino gotigara orra agendere kurwanira ganya se kigambero gose no koba kwerusana nikore no manjito Murgeria nkagite ngwatigera oroboti twakwa chingwana chibanya twagoteba aguri tkurigoro aigani go bagoteba buna magega yekyo ekyama kya ODM wekaransa wetera National Executive Council tokorokanga NEC nigo banyarite bakumwaka isiko Edwin Sifuna na a decision yeyo ikabake ko somuli tkulia Monday no yo bono ulingo mura intenenera usomo secretary general intenenera Catherine Umanyo oyo nyarite kagosoma oroboti oruo nabigama mocho ayesifuna kuri no manjito Murgeria Kigendo bagokwanira baigo no bochori bo mwako wo chabona barachikunyara bakubwatarana ne serikali kurende Kahiga Innocent nigo bagotebanga ikiamakiri kya ODM nigo kyaligaretie buna Edwin Sifuna inse ya Linda Mwananchi gose tukera tugokwanire movement ya Linda Mwananchi nigo bana barachikubwatirana na barayibande kuri opposition ojole ligati gashagwa Kalonzo Musyoka nabo igo Martha Karua Fred Matiang'i nigati ya barayibande na Eugene Wamalwa Justin Muturi wono bagotebanga nigachiete maminchaniri chiko na barayibali bande kuri asekia makia ODM gendo kerete bakanyara bakumwaka siko kolende nigatebiringa nachiko ende kwira na seki gambero nandache okana okorusiko kwa yabise otebanga tikwakore tu asenchira bene tubukwa bwati machiko andi tukwalenge fair tintete gukwana mangane yeli chiko kolende Edwin Sifuna ngote abale you know when to fight and you know when to stop abatebanga kyomo semonoro gatebanga the dancer umutengi umuyani gakumenya chinga kya kurwa sero yogotenga hoigo chinga kinchiro ratengo nyora abantu bamanyire nchiro gotenga bakora iga bamanyanga nenchire mu bakumanyetega kyo gotenga kolendo mwancho muligereria Unaya Edwin Sifuna kyama kya ODM na National Executive Council buna yakoretege ntekurukunga oko oamuanga ki bachiko bakogenda busiaso kumurusi bono
Edwin Sifuna ni gotogoteba ng'ani gakabeiro murikyo monene bwikia ya ODM page 2 ye gazeti ya The Standard ni bwatomogano gukwanera igoro yeliberera linene lyakinire ase chinsemo chinyinge chia Buraya asipakale kwa bagoteba ng'ani jigo chiskuru chia Sekiru nabo igo bono nigo bwoba bwabeire asa abantu abange ekera abange bagendete kubuta ase chinyancha abande bachire ase mutochiro kachindiba asipakale kwa bakoba na mache libanyara kwa bakonyora ubukindu gekora liberelia chiregoro manchumurigiro lyumugano yuni gororo bagoteba ngaboniga ibirengo byibirira nigo lya chiregoro asipakale goteba goikira boniga abantemeronge MN nigo banyara kwa bagosiri ubuma bwabo abo bagendete kwa bakoba asichindi babagwaka obali kurenda abande banyara kwa bakomera mache na gosiri ubuma bwabo bagoteba nga liberere lyumwanchumurigiro niko likaba ligokina mono na gwikira chinsa 10 chia magoroba nigo likogendekere ngekenene ane mono chigatie chinse chiri chigendete gwetera libere li nyinge nense ya Ufaransa twaroche omwana abana babere mbasire tubugima bwabo akera balengese gali yabo yalengese parking mwana obwemyaka 3 no mwaka 2 bagasiri ubugima bwabo igo liberera nigo ligendete gukina se chinseme cyo mwancho murigire libuna kwararire ase bicha muna abamenyi benseme yibale sendi baime page ye meronge bere boygo nibwate igoro y'umugano yomo oyo kabeire goso oyo chikobaga gosoka kurwa bisi okurukumo mu prime minister bwense yabongereza kunga Keir Starmer nigate birenga bono niga chikobaga kubwatera na century ndonge elikorra ngoyo gochikobaga kwira libaga lyaye koba omubuna omuwaziri omane bwense yabongereza kunyarere koba gegwikira na century erebusi omwancho muligeli na nomono nigo anyara kobaga kwirusia bisi maiga ya ekyama kya Labour Party korekana gotatwara oboigenu wasale akanyara kobaga kwirusi na bono igani ndoche lietalia nyara koba ligosoki wega bagoteba no mungwano yo mukuru kunga Burnham oyule onyara koba nerega ko chorwa na gosoa sebunge nigabwate myaka 55 nomo nero chikoba go koira libagalia yukageire go chikoba ga koira libagalia ye aswa goteba ng'anigo yarorekana ekera bakorobo chori bwa bajumbe bekiama kya Labour Party niganyara koba ga kwaliganirwa ase bunge ase enchira y'umusaso komono bagoteba ngagwikira boniga nige kwamba korekana ng'abajumbe gwetani chimbibere nigo barorekane kumu okoboko murayo yugurunga Burnham na niga kagero chikoba gakwirilia libaga lya Keir Starmer gorontu abegetase clip kelia tokaranga kianya tokoba gakwirusia bisi mwancho muligeli goikeragabu tata gotebinga inchene kiro mwelio bwense mu gazeti ase gazeti ya The Standard tumachikoba tukoirana toligerelie aliale se chikatu nabo igo ase park page nabo kunyara koba go wesomera botuko bwa rero kerabwa ali chikoba bugokira Bongereza nigo yarwe yemeyemo na Ghana amini 0-0 notia yemeyemo banyonsa netyo mwancho muligeli nasabire kwabera Bongereza nigo barwete ego ligue ase ligue na liesagero batanya bate bako nyonsa ni nabo igo Cristiano Ronaldo nera naraletie asokoba aseke minano kya World Cup na nyonsi chigolibere asekere timu ya Portugal nera yabetege kubwe timu ya Uzbekistan chigoli sana ase ligue na liesagero Tingo cha 1967 yanenkaitana se ekatuni ndagenda. Na nchina kolire megano yane. Nye murigeri kaka taiti wesomera suba garenkaitana bakonyo de gasitira ntira kini sensemo yane ni se katuni ngocha. Tigatogenda se chikatuni mwancho murigeri tojara koba tokoligerelia egazeti ya The Daily Nation tochakene ya Diana. Tororenga ningi kerororo se katuni yere ase gazeti ya The Daily Nation. Diana manyete chikatuni echi chiko represent ebintu biri birororo dito okwanira sigazeti dito okwanira ligero ligayo aigango kwana balegoro ya Ebola quarantine facility ebwente kwa gachu chinsemo chela ikibia gokwana bale project yeye ngaki ebegeta ba America litangani nige wakanerwa na oburayi bwense ya America yekorawa na Donald Trump na niga bate abanga no refunds aiga Donald Trump gabegete cheerful tategere tikende tali kwigukende aiganturoche I can't unsee the court orders aiganga tabalinga tindi korra ogochika kurwa seke gambero okagere tenga ngikeroro ego biyobwa gachinoere site negendete wilbaro noere aiga ense America era yarure chibes chukwa gache quarantine gose karantini
negento kumetia gwino sentio nye ekigambiro gya kanire abarayi bakarategera abananchi bakaina n'ibirengerero byabo abarayi bagasuka mutu bagateba ngatigia gaje ona gu timaitigo se unabegete Donald Trump timaitingi kiabegete maisogagu ekini chiafone kiri okorara oyo ndagobeka ngoje toldi nabo director Zack mwanamboka nabwate chiao chotegerera chingero kiri chia yago chose nyenta magoro achichi kantia maitinga jibe senji chechira ne guse ese achi nirene ote banga kiendacho kwa muganga hakirudi bakagenda bosi bamiriri tigatoligererie gazeti ya The Standard mwanchumuligereri nero torore katuni eroro gaigango tabari scandals U-turns nabo igo mwanchumuligereri bagateba missteps thanks God I'm not Keir Starmer and this is Africa aigo no bokoro murayo yo mutindi gotebelie tagateba na akiri nyasaye njitari Keir Starmer ekerabwa tobotutukanu scandals kiroro agonchukana gakora ibintu enchira yaye onyendiri twarengese democracy yechinse kigenderete onanga barayi abange kurwa soro banguru Africa barusigwa bisi oyo orochega igase katuni igakwirane nyasaye mbya mono ko matebi ngambya mono aiga na Africa tali bongereza nyandi yarenge bongereza nanga narua bisi nebya mabongereza na bigo kali gas kiriya go bigitona kiyo korusi bagote abantu achiete tukaboro korwa saba ntabarabwe binte binge maybe it's time na rutoboro chimbo kera konyora public confidence iranirense nabo kwerusi abisi mwanchumuligereri naraito batese kigazeti ya semambia bona maine na mangari ngira kintu araya kwanire ngagitumuligeri nabakonyore gazeti iryanjite anyora sobwagare bien bona Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngotifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali robo ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoliribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyolibaga lya bene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 mwanchumuligereri Nensoko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa egulibaga na konyara kobaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchumuligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu
na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bali chinsemo chire isiko ya Gusii si chinsemo buna ichana kuru mwanchu murigereri elitonyara ko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara ko bakoigwegwa na nene mono ntonyara ko batogo so asi chinsemo Childoret no mugusi ora asi chinsemo Childoret nenyara ko bakoigwegwa mwanchu murigereri ntonyara ko batokogenda asibali barasa masamba buna chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tunyara ko batoko ireke gusioro no mugusi anyara ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyara ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyara ko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu murigereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igekuru gyeito tunyara ko batogekora asenjera bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigereri tunyara ko batogokorareria okorarikwa nyagosira asenjera ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi mwanchu murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV gochiko komanya onsi eya masemo ali aenekiwe ali arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselugwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichiagire Soko TV twachire guturigesa ku kyomugusi kurwa Soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono nechinjira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere nabo igabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko ibyengia yakire ngumanga bunalero Soko eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching
companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na hata katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata. Mwancho muligeli nande chetriste kemerongere na isano ne moma igechi sebire mambia bono itukulia rero nande nimbwata abageni aiga abageni mbwate tuchikoba tukwanera obochenu bwebirengerelio nande mono abageni mbwate rero tikigusinge kalia dabodoche gamba tukagubwata diabere mugusio minto nege Swahili tokogenda nande ebagoteba ngachinga kichinde nabebwaganiri oro kinga tuigweti buya nabegane iri orere nabegane iri oseke nabegane iri chinga kichinde onyara kwaba gogosokya biribire asengoro yawo igo asenchira ya bene tete kwaligania abageni baita se studio eli banyara kwaba bagokwana naye nabona nagotebiri tukulia rero mwancho muligeli tuchikoba tugutumika nande Geswahili na Gesongo gekengete gaiga kolende nagotebiri yunenchira ya moyo kunyara kwaba tokonyorobo semi kurwa ase balibana na barwa manyetama na mange abonsi nigo bare ase sector yobo chenu na nemono tutete gukwanira nga kitokorora birengere bitu nga kibigendrete semambi yabono igabageni rende nagotebiri nabo kunyara kwaba gukwana barwi namba ite studio gere 0788666663 nabo igo nabo kogenda senseme ya YouTube tubwate binen Soko TV nabo igo subscribe senseme yo na kwenda Facebook onyara kwaba go to follow binen Soko TV ilitonyara kwaba toko basobu ama wageni. Nimezungumza na mtazamaji na nimemweleza kwamba leo tutazungumza maneno ya kiakili, afya yetu, na bila shaka nimemwambia kwamba watufuatilie. Ndio hayo maneno mengi mmesikia nikiyasema, ndio hayo. Habari zenu? Nzuri. Wacha nianze na Mr. Mark. Niliona anaitwa Mark Govan Kamau. Aha, ya ndio. Umeamkaje baba? Nimeamka salama. Baridi tu kidogo ya Nairobi lakini inaweza kutuadhiri kiakili? Kidogo kama una mtu wa kukusaidia kupata joto. Okay. Unaweza pata inaweza kukupatia msukumo kidogo. Okay, asante sana. Mark anatoka wapi? Labda mtazamaji anaweza taka kujua. Asante. Mimi natoka Kiambu. Lakini nafanya kazi Nairobi kama mhudumu wa afya, afya ya akili. Mara nyingi nafanya kazi ya utafiti katika mambo ya afya ya akili, na pia napenda sana kufanya kazi na watu ambao wanataka usaidizi wa afya ya akili. Okay. Asante. Asante sana Mr. Mark. Mtatueleza kwamba unajua ni mwezi ambao tunasema kwamba tunajaribu kuangalia kwamba wanaume wanaweza kujijua kwamba matatizo ya kiakili yanaweza yakawapata. Mifukoni tunaambiwa tu mafea na inaweza ikaleta matatizo ya kiakili. Wacha nimwalike naye Diana aweze kutuambia yeye ni nani, anatokea wapi. Tuko na Diana sasa. Diana inaonekana ni wengi sana ulimwenguni. Co-host wangu anaitwa Diana. Asante sana. Kwa majina naitwa Diana Mobu. I'm a mental health expert. I've done counseling psychology. Now my work is mainly to advocate for mental health among the youth and everybody who is involved. Okay. Yeah. Na unajua miaka yetu Diana, tukikua wakati tulikuwa watoto, watu ambao walikuwa nakubaliwa kuwa na mawazo mengi ni watu ambao miaka imeenda. Lakini siku hizi tunasikia kwamba pia mnawazungumzia vijana kwamba vijana mawazo imeanza kuwazidi.
kuwasonga zaidi. Okay. Asante sana. Naweza sema that mental health ni ugonjwa kama ugonjwa wowote ule. Watu wengi ufikiria tu ni mafikira, lakini ni ile tu ugonjwa ambao huwezionekana kiafya, kimwili. Lakini ni ugonjwa ambao most of the time we call it a invisible disease, whereby somebody can have depression, anxiety, schizophrenia, substance use addiction, and they get to go for rehabilitation. So si ugonjwa tu kwa ya wazee, inahusiana na kila mtu as long as you're a human being. Okay. Yes. Kwa hivyo haijalishi wewe miaka yako ni ngapi. Hapana. Matatizo hayo yanaweza yakakupata. Na je, watoto ambao wamezaliwa kwa hivi sasa tunaweza tukasema kwamba ya mambo wanakumbana nayo? Ndio. Kuna hawa watoto ambao wako na neurological diseases, wale ambao wanazaliwa autistic children. That's a mental health disorder disease, whereby mzazi ambaye maybe time ya kuzaa mtoto, kujifungua, anapata tatizo pale, mtoto anazaliwa akiwa na autism. Kuna hao watoto ambao wako schizophrenic ama psychotic, au bado ni watoto. Na ukiona mtoto ambaye ako na autism ni ule ambaye hawezi kujisaidia mwenyewe. Ako na matatizo ikikuja kukunywa chai, like kutumia mikono ama kutumia any part of their body. So it means they did not develop fully when they were growing. Okay. Msikilizaji na mtazamaji, umeyapata. Ndio hayo tutazungumza leo, na vile nilikueleza kwamba unaweza kujiunga nasi kwenye mjadala huu ambao tunazungumza asubuhi. Namba yetu ni 0788666663, ndio namba yetu ya studio. Mwanchumu ligelia soko kwa na intu na boigo na kwa igule dayango chikoba tole toko kwa nera mangana mange. Mr. Mark, nimesikia Diana akizungumza kwamba watoto wanaweza wakakumbana na haya matatizo, na nikumbusha video fulani tulikuwa tunaona mtandaoni. Mtoto fulani ambaye kutoka sehemu za Meru tu alikuwa amefungiwa kwenye gala, sijui ni kwenye gala na wazazi labda wanaficha watoto kama hawa. Kwa hivyo tunataka kuanza mazungumzo haya tukianza kuyajadili mambo haya, na labda ni vipi mtu anaweza akafikia katika kiwango kuwa kwamba yeye ni mgonjwa kwa mambo haya yote ambayo mnataka kuyazungumzia. Na kuna mmoja alisema kwamba it's kukua kwamba haujafurahia. Na pia ni vizuri kukua na huzuni. Ndio. Na pia ni vizuri kutokuwa unahisi vizuri. Ni kweli. So tunataka tuanze kwa kuangalia, je, inaanzaje mpaka sasa mtu anafikia mahali amefikia. Diana amesema kwamba akili pia kutokomaa vizuri, development ya akili inaweza ikaleta matatizo kama hayo. Kabla tujaanza kuzungumza, nimesikia mmesema wengine sijui psychotic, kuna wengine niliona wanaitwa schizophrenia. Okay, hiyo jina ni ngumu. Ni kweli. So we see a lot of mental health struggles, changamoto za akili, na jinsi tumeweza kuona kuna different causes, kuna vitu ambazo zinasababisha changamoto za afya ya akili. Na kwa mfano kuna neurodevelopmental issues, wakati ambapo labda mtoto hajakuweza kuwa vizuri, labda wakati wa kuzaliwa kunakuwa na complications na mambo kama hayo. Lakini pia kuna social factors, kwa mfano environment, pale ambapo mtu anaishi, labda kama mtu anaishi mahali ambapo hajapata support ya watu ambao wako karibu na yeye, ama kwa mfano environment iko abusive, ama iko na changamoto tofauti, labda ni pale nyumbani. Mambo kama haya pia yanaweza yakakuwa na madhara katika afya ya mtu. Na pia kuna psychological causes, yani hiyo ni kama mawazo yetu. Kwa mfano tunaweza tukaishi katika maisha, labda tunaona kana kwamba hatujafaulu kama watu wengine. Tunaona kama wanaume, na wengine unaona pale mtandaoni, unaona labda mtu amenunua gari mzuri, amejenga nyumba mzuri, na labda mlisoma na yeye. So unaweza ukapata kwamba mawazo yako yanakuwa negative kila wakati. Unaona kwamba mimi sasa mbona
siko kama watu wengine. Na pia unaweza kupata pia other courses kama biological, kwa mfano kama genetics pia. Kwa mfano kama watu wa familia unaweza pata kwamba labda kuna mtu ako na uraibu wa kukunywa pombe. Unaona? Lakini mara nyingi tunaona kwamba huyu mtu amekuwa failure because they are using alcohol. Lakini mara nyingi unaweza pata kwamba kuna labda genetics, labda watu kama wa familia kama baba, uncles, labda walikuwa pia wanapenda kukunywa pombe sana. So mara nyingi genetics tunadhania kwamba inahusiana tu na physical diseases kama diabetes na cancer. Lakini pia hata katika changamoto za afya pia tunaona kwamba genetics pia zinachangia. Yeah. Huku ni Afrika, Diana. Unajua tukiona mtu ameanza kuonekana kwamba mawazo yake hayako sawa, mambo ambayo anayofanya, kitu cha kwanza tunaanza kusema anko anaweza kuwa amemtembelea mahali na akafanya mambo yake. Waafrika na ushirikina wanayazungumza sana. Unapata ndio wahubiri sasa tunawatafuta waweze kusaidia katika masuala hayo, na pia familia inaweza ikatoka kwenye mazingira ambayo wakiwa wanashuku na wao waende watafute ushirikina mwingine awasaidie. Sasa hii ndio Afrika ambayo tunaishi. Na mazungumzo kama haya watu wengi siku hizi wameanza kujitokeza na kueleza kwamba haya mambo yapo. Lakini kuna wale ambao wamekaa pale nyumbani. Kila jambo ambalo analiona aliendi sawa kwa mpenzi wake, mpendwa wake, lazima aseme hapa kuna mtu. Nyinyi kama madaktari, ushauri wenu kwa familia kwanza? Tuanze sasa safari kama watoto au mmesema wako autistic, tujue vile wanakuzwa, ni vipi mzazi anaweza akatembea na wao katika njia hiyo. Unajua kituo chetu sana sana kinaangazia wale ambao wako kule mashinani. Yeah. Kwa hayo ambayo umesema, I'll speak in English this time round. Is that's what we normally call stigma, stigmatization. Stigmatization basically ni ile ubaguzi ambao watu wanaogopa mtoto wangu ataonekana ni mlemavu ama ni mtoto ambaye hajiwezi. Sasa sababu ya hiyo stigma ama ubaguzi, mzazi ataanza kuficha huyo mtoto na hata upate usaidizi. Lakini ukiangalia pale vijijini kuna hospitali ambazo ziko hapo hivyo. Na huyu mtoto akiweza pelekwa pale hospitalini ataweza kupewa ushauri how to grow that kid. At the same time huyu mtoto kuna zile mazoezi anapewa, anaweza kuzipata. Mtoto ambaye ni autistic si mjinga, ni ile tu hayuko mkakamuvu kama wale watoto wengine ama hajiwezi kimasomo. Lakini hao watoto wanaweza enda kule nyumbani waweze kusomea zile short courses kama ile kushuka nywele, anaweza you know, through training. So ukipeleka huyu mtoto mapema hospitali na aweze kupata matibabu, atajiweza in terms of kujikuza yeye mwenyewe bila kutegemea mtu yoyote ule. So hao watoto wanaweza wakaanzisha hata familia zao? Ndio. Na unaona hata kwa sheria hawa watoto hawapaswi kubaguliwa. Wanapewa kazi na wanaweza hata kujiendeleza with support. Mtazamaji, tunazidi tu kuzungumza na wageni wetu asubuhi hii na tunaendelea kupata mawaidha yao na vile tunaweza kuwachunga wale ambao tuko na wao na sisi wenyewe. Wakati huu vile tunazungumza about mental awareness ya wanaume, mambo mengi sana. Wanaume wamezaliwa Afrika wanaambiwa ukiwa na shida usiseme. Be a man. Kila mahali kila mtu anakuambia be a man. So we want to see ni vipi mtu anaweza break silence. Na sisi tumekuzwa tukiambiwa mwanaume kaa ngumu. Ukianza kuzungumza wanasema ni mwanamke. Haya mambo Mark, tunaweza kukabiliana nayo vipi? Asante, hizo swali mzuri sana. Na hasa huu mwezi tunaangazia specifically afya ya wanaume, afya ya akili ya wanaume. Na kitu ambacho tumeona hasa kwa afya ya wanaume ni kwamba venye mmeweza kusema kwamba wanaume mara nyingi hatuna ule uhuru wa kuzungumza kuhusu afya yetu na kuhusu mambo ambayo yanaendelea katika maisha yetu. Kwa mfano, in Africa there are things that a man is not supposed to show. Kuna emotions ama hisia ambazo mwanaume haruhusiwi kuonyesha. Kwa mfano kama uoga.
Naona a man is not supposed to express fear ama sadness. Mwanaume hafai kuonyesha kwamba una huzuni ama uko na hofu ama uko na uoga, kwa sababu unapaswa kukuwa na ujasiri. Yani you are supposed to be the protector, the provider. Na kwa sababu hiyo unapata kwamba wanaume wengi hatuna uhuru wa ku express our emotions. Na that is what causes sometimes mental health struggles to grow into zinakuwa katika hali ya hatari. Kwa sababu sasa kwa mfano kama hauwezi ukakuwa mwanadamu, unajua mwanadamu yeyote anaweza kuwa na hisia, and kama hatuwezi kuwa na uhuru ama spaces ambazo tunaweza tukazungumzia kuhusu changamoto, na hasa wakati ambapo labda wanaume wengi wamepoteza kazi, wanaume wengi mahali pa kufanya kazi si pazuri sana, wanaume wengi labda wanategemewa na watu wengi, na wanaume wengi hawataki kukua mzigo kwa familia, kwa wafanyikazi pale ambapo wanafanya kazi, and so the burden inakuwa kubwa sana. Na ndio maana tunaona kwamba wanaume wengi wanapoteza maisha yao kupitia kwa suicide. More than 75% ya suicide cases ni wanaume. Na hata uraibu labda kwa miadarati, kutumia miadarati, the percentage ni kubwa katika wanaume. Hata behavioral addictions kama gambling, betting na mambo kama haya yanaathiri sana wanaume ama males. Na ni kwa sababu kuna reasons kwa nini most men have been affected. Ni kwa sababu most of the time wanaume hatupati ile nafasi ama spaces ambazo tunaweza tukazungumza kuhusu mambo ambayo yanatudhuru. Na how can we break that silence? Number one ni awareness, breaking that stigma, to make it possible for men to express themselves. That means we have to develop strategies. Kwa mfano kama sisi wanaume, hata the ladies ama wanawake ambao wako katika jamii, tunaweza tukatafuta mbinu ya mwanaume akikuja kuambie, Diana, leo naona nimekuwa na siku mrefu sana. Unajua Diana anasema wewe ni mwanaume, au fai tukavumilia. Unaona, ama labda nimegongewa. Huko nje wanasema kugongewa. Inaanza kukua mazungumzo ambayo mtu anakuambia, unajua wewe naonekana wewe ndio una uwezo wa kufanya hayo mambo. So wanaume vile umezungumza kwamba waanze kuzungumza, lakini unajua sisi club zetu ni investment. Vijana wanasema kwamba tuwaza wanaume, tuende pale nje, and then hata kama kwako kuna chomeka atusemi. Unajua hawa wakipatana kwenye makundi yao, wana makundi ya kifamilia, wana makundi ya kuzungumzia chama. So unapata kwamba spaces zetu ni chache. Na ndio maana nimesema tuna deal na serious issues. Maana nimesema kwamba ni vizuri tuweze kama wanaume, how can we spaces ambazo ni safe for men. Yani kwa mfano tunaweza sema labda tunaenda maybe kulima, tunalima pale tukipiga story zetu tukiongea, maybe tunaenda hiking, tunaenda kucheza mpira hapo tukiongea. Kitambo nilikuwa nazungumza mahali fulani, wakasema kitonjua kitambo watu walikuwa wanaenda kwa kinyozi wanaongea kama wanaume wanaongea, lakini siku hizi pia kinyozi unaenda unapata mtu anakuosha na kufanyia massage. Sasa huwezi ongea vizuri kama kitambo. So tunaweza tukatafuta spaces ambazo ni nzuri. Na hata kama hatuna hizo spaces kama mwanaume, unaweza utafuta mtu hata kama ni mtu mmoja, someone that you trust, ambaye you can feel safe. Unaongea na yeye. At least kukuwa na one confident inaweza katusaidia sana katika ya akili. Asante sana. Diana, nataka kuuliza kwamba je, kifaa hiki kinaweza kuwa confident wangu? Simu. Nirudi ChatGPT niwaulize, nieleze ile matatizo niko nayo. Unajua sasa watu wengi siku hizi hata wakiwa in a room ni vigumu sana upate wakiwa na conversation ambayo inaendelea, wakizungumza, wakijuliana hali. Kila mmoja akisalimia mwenzake siku hizi, utapata mwingine ameanza kuongea na simu yake, utampata anacheka na simu. So tunaishi dunia ambayo inaendelea kukua zaidi teknolojia. But sasa tunataka kujua hii mitandao, hizi simu zetu, tunaweza tukaziamini kuzungumza maneno yetu ya kiakili na vile tunaweza tukaishi vizuri? Okay, kwa hilo jambo naweza sema teknolojia
kifaa inaweza kukuharibu ama kukujenga. Na inapaswa kutujenga sisi, lakini sisi tumeacha technology itutumie, tumeacha itu control kama binadamu. Na kuna hii msemo, sijui kama it's a real case or not, that kuna huyu mtu alikuwa anauliza ChatGPT ama AI nifanye nini kuhusiana na hii jambo. Alafu haku mention ni suicide alikuwa anataka kufanya, lakini sasa ChatGPT kamwambia ni sawa yafanya. So alipojiua ndo sawa tu kwenda kwa simu kuangalia kwa the last search. Yes, wrong response. Na ashakufa. By the way, mitandao siku hizi imekuwa very strict Sometimes unaweza taka kuwauliza mambo fulani na pia wameweka guidelines za kijamii, lakini kuna mingine ambayo imechipuka. Mambo hayo ya kijamii hawayafuatilii. Watakwambia fanya vile unavyotaka. Ndio. Na ukiamua ufanya vile unavyotaka inakuwa ni tatizo kubwa zaidi. Tuingie sasa watumiaji wa mihadarati. Sana of late wala ambao wamechipuka ni watumiaji wa bangi. Na unapata kwamba mtu wako kwake anasema wanataka kuniua, wanataka kunichoma, wananifuata, mambo kama hayo. Naam. Hapo ndo tunaita substance use psychosis. Unajua ile ni hali ya uenda wazimu. Already huyo mtu ni mwenda wazimu. Ni ile tu uenda wazimu sasa iko na jina ikikuja kwa medical terms, substance use psychosis. Huyu ni mtu ambaye amepitisha kiwango ambacho alikuwa anapaswa kutumia. Na ukiona anaanza kuona vitu, anasikia vitu, ni anafeel ako high, lakini si hivyo. Hiyo si ile kusikia ile uzuri anapaswa kusikia. Inaitwa delusion and hallucination. Na ukifikia hapo inamaanisha wewe unahitaji usaidizi. Unahitaji kitu ambacho inaitwa detoxification. Uende kule hospitali, tuko na siku hizi Mathare pia inasaidia hiyo ugonjwa wa substance use psychosis. Uende kule udungwe sindano ya detoxification, ukuwe admitted, uanze rehabilitation. Kisha after that upewe ushauri. Sababu tunasema wewe kutumia zile madawa si hali ya kujitakia. Inaweza kuwa ni kitu inakukwaza ili unatumia ile madawa ili uweze kunumb your emotions. Usifeel ile emotions ama tu kuzuia kutofikiria. So with that ile ushauri inakusaidia sasa uweze kutanganisha ni nini inakuchanganya ama ni changamoto gani ambayo uko nayo na ni suluhisho gani tunaweza kukupa uweze kuishi maisha mema bila yale madawa. Okay. Sasa tumesikia kwamba kwa matibabu kuna jawabu. Lakini wahubiri siku hizi watu ambao wanataka kuchipuka, we have several counselors na inspirational speakers wamekuwa kama madaktari. Sasa tunaweza kutofautisha vipi? Kwamba nikimuona mtu fulani ambaye akizungumza, there are people wanazungumza wana move masses. Akianza kuzungumza kila mtu ataokoka. Akianza kuzungumza kila mtu ataanza kuona maisha yake vile yanavyokuwa. So kule nyumbani kuna wengine ambao wakikuona wewe ni mzungumzaji mzuri sana, ukipata nafasi unaeleza watu vile maisha inakaa, na pia kuna daktari. So watu wajue kwamba who is the right person to handle these cases. Asante. Hiyo ni swali mzuri sana kwa sababu kuna a lot of stigma and even misconceptions jinsi mental health struggles ina exhibit. Kitambo wakati ambapo labda mental health practice haikuwa imekuwa sana, labda mtu venye Diana ameweza kusema, labda mtu anaona anasikia vitu ambazo watu wengine hawaoni ama hawasiki. Kitambo watu walikuwa wanasema kwamba huyo mtu amekuwa na spiritual attack, maybe ya demons. So ulikuwa unapata kwamba mara nyingi watu walikuwa wanaona kwamba mental health struggles ni spiritual attacks. And so they used to believe that prayer itasaidia sana kusuluhisha changamoto hizo. Lakini as we understand more mental health, about mental health and even research, tunaona kwamba kuna njia tofauti ambazo zinachangia kuchipuka kwa changamoto za afya ya akili. Na tumeweza kuzungumzia baadhi ya changamoto hizo. Na pia managing
there's a place, kuna kitu ambacho inaitwa biopsychosocial spiritual model, ambapo tunaangalia all the aspects of human beings. So bio ni pale ambapo labda sasa detoxification, kwa mfano pale ambapo kuna dawa, tunaenda hospitalini anapata dawa, pia physically, pia kujua jinsi viungo tofauti vya mwili vinafanya kazi na jinsi tunaweza tukasaidia. Okay. And then cycle ni pale ambapo sasa there is need for ushauri, for example psychotherapy, mahali ambapo mtu anaweza akapata usaidizi, labda kuna changamoto ambazo labda mtu amepitia, labda alipitia maybe abuse kwa mfano, na labda anatumia dawa ama miadarati as a way of coping, unaona, na ama labda mtu alipoteza kazi, ama alipoteza mpendwa wake na hajaweza kuheal from that loss. And then social ni mahali ambapo sasa tunaangalia the environment and even social connection. Tunaangalia resources ambazo mtu ako nazo, ama watu ambao wako karibu na yeye. All of us tuko na watu ambao tunataka tukue close na wao, na wanaweza furahia sana, ama tunaweza furahia sana wakijua our story. So identifying those people and strengthening the social connection inaweza saidia sana. The resources spiritual, kuna watu ambao who believe in a higher power, unaona, and it gives them hope and a way of coping ambayo ni healthy. And so combining all those things inaweza saidia sana katika managing mental health struggles. Si ati unasema sasa unaombea tu mtu peke yake alafu unasema atakuwa sawa. Hata ukiomba na labda mtu alikuwa anaumwa na kichwa, kama sasa ukiumwa na kichwa uombe na kichwa iishi kukuuma, utafanya nini? Si utaenda utafute dawa, ama utafute labda ulale, maybe hujakuwa ukilala vizuri, maybe hujakuwa ukikunywa maji, maybe haujakula. As much as you pray, you will need to eat, ama utahitaji kutumia dawa. So we must combine all those factors. Yeah, so that tuweze kuwa na afya nzuri. I think vile umeeleza it's right, lakini kuna yale ya ushirikina pia. Do you find a way ya kujua hapa haya si yetu ya utabibu, haya si yetu ya lakini haya yanaenda kwingine? Do you have such cases kama nyinyi mmekumbana nazo as practitioners mkiwa mnafanya kazi zenu kila ile ambayo imekuja ikawazidi? Ni ukweli kwamba saa zingine kuna changamoto ambazo unapoangalia changamoto za afya, kuna medical reasons that we can be able to identify, useme kwamba this is caused by this and this. For example, ukiangalia history ya mtu na maybe amekuwa na symptoms ambazo hazieleweki vizuri, unaweza kuchukua history yake maybe from childhood, adolescent years and even adulthood. Na labda mtu kama amekuwa akitumia for example miadarati, ama kama maybe kuvuta and all that and drinking, it's possible anaweza kuwa na substance use induced psychosis ambayo mwenzangu amesema Diana. Lakini kama there are no explainable causes, na labda mtu hajakuwa na any recent activities ambazo ni stressful. For example, tunaangalia vitu kama trauma pia, tunaangalia could this, tunafanya assessments both physically, through scans and all that, na pia unaangalia the psychological history, the social well-being ya huyo mtu. Kama kumekuwa na changamoto tofauti zinaweza zikachangia hizi vitu, hizi symptoms. Lakini kama hakuna and there are no medical causes and reasons, mara nyingine pia inaweza ikawa hatutaki kusema kwamba ushirikina hakuna, hizo vitu hakuna. It's possible kwa community in our society hizo vitu ziko. Na when that is the case sasa, you also try to intervene by the other spiritual ways. Yes. Okay, I think Diana pia kuna jambo nataka kuzungumzia. Ninaweza penda kuongezea kuhusu tofauti yetu na wale motivational speakers ama wale watu ambao hushauri wenzetu pale nje. Counseling, it's a professional. And when I say it's a professional, sisi ni watu ambao tumeenda shule for 4 good years to study counseling psychology. Now there's a difference between a counseling psychologist and a psychiatrist. A counselor is somebody who is going to sit with you on one-on-one session na kushauri na and to walk with you that journey of healing. But a psychiatrist is somebody who you're going to because of now a mental health disease. When now the mental health stop becoming an issue, it becomes a disease.
na akupe madawa. Sisi hatuwezi peana zile madawa. We can't do prescription, but tunaweza shauri mtu. And when we talk of kushauri, we don't give advice. You know, solution comes from the client. Yeah, when we talk of solution coming from the client, we see at the client issue, then we walk that client through the journey of healing. Unlike the spiritual leaders, ama hao watu wengine wanashauriana, watakwambia endo fanye hivi na hivi na hivi. Sisi hakuna wakati wote tutakwambia endo ukafanye ile jambo. Not really. Tuta assess, tuangalie ni nini inakukwaza, alafu tena tukusikize. After tumekusikiza tena tunakupea ile mawaidha ambaye itaambatana na ile jambo lako. Kisha we mwenyewe utaangalia ni suluhisho gani unalo ambayo itakusaidia. Yes. So ya mwisho ni we are licensed by Counseling and Psychology Board. We have a license. So yenyewe tuko na ile kadi yetu ya kupractice. Wao wana ile kadi ya kupractice. Maybe ya pili na ya mwisho ni ile tuko gazetted. When you look at your names, you're in the Kenya Gazette. Yes. So hawa tunaozungumza na wao ni wale wanaitwa ni professionals. Muligereri asemambia bono nabo kurwe birengereri bya gochagaiga unatogendete gukwa nabagene baito asemambia bono namba ito ya studio gere 0788666663 na bera toke no bwatege ntogwetera asenka yabo asogendete gwetera birengereri binge osobwato umwana urwarete nabo tagete kumanyanga kia konyara kabagago konywa nabo gwa kesi migochagaiga elitonyara kabatugukwana nabagene baito libolio koboli ngoliba elibanyara kwa bakoiraneli. Nimewaeleza kwamba kama wanajambo wanaweza wakazungumza na sisi, waweze kutupigia simu na bila shaka tuweze kupata feedback yao kwenye mtandao wetu na pia kwenye namba zetu za simu. Muligereri boigo kwa tebia semambia bono na bukunyara kwa bago kwenyora libagana kwa genda se University ya Tangaza elionyara kwa bago kinia ebirengo byechisemi chiao na namana kiratuna ukwanera yonsi ipi na buranyoro renkaga abugore chibando ime ore asigete mete imayo tana kumanyanga abantu mbabwenete komenye nchire bwenerete kumanyamba ngane kamina yonsi ipi mwancho muligereri na soko menta chisemi chiao na namana semambia bono asengo kwa tebigo kwenyora libaga soko genda ase umtandao we University ya Tangaza soko bakire namba yabo yesimigere 0722 204724 nabo kunyara kwa kwa na barabo nabo ikokwenda ase email onyara kwa bako kubatumira ujumbe ase inquiries@tangaza.co.ke elionyara kwa kwa nabo igomba bwate website yabo www.tangaza.ac.ke abo nabo kunyara kwa bako kwa na barabo bagende baito no barase studio semambia bono kulende ntagetenku ngenda sini ni umutima kutokoirana watatueleza mambo ya anxiety, depression, ndio pia watueleze. Nimesikia wengine wakisema bipolar. Wanasema bipolar uwezi ukaamka, wengine wasema shughuli zako za kila siku unazikata na unataka kukaa peke yako. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire naba kuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chikwe ke miaka sta ngachaka ngodevelopo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV Uboroso bw'umugusi. Isho ni Nsoko wikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubunchuria
bono na bokonyoli bagari ya bene liyokuralia asegete senike asaliguri liyake busani tulikere guse twakere simigwitere namba ito yobonchulia 0788 66 66 62. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene muno ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna icha Nakuru. Mwanchu muligereri elitonyara kwa batopo wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwegwa asenjira enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare koba gakuigwa asenjira enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi koba togokora eke kurugeito tonyare koba togekora asenjire bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyare koba togokorareria okorari kwanya gusira asenjire bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi. Mwanchu muligeria Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Ensoko TV gochiko komanya onsi aya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mucho Nairobi abego chi county chonsi 47 ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chetrechita kabire maga ichinsa isatase mambia bono muna nagote bitu bwata bageni bagukwana rero munu utaliyo yitukurende asenjere ya mu sende ngonyara kabatore to koigwana akera to kwana mangane kaminaya ase mambia bono nande annamono kilinago tebi na bukonyara kabago konyora libaga oso ase nkwane yo nyara kabago kwana na intugo chaga igase studio namba itogere 0788666663 inere namba gutwa keresi miwo chaga igato tebi ngonye kubwate kende litonyara kabatogo kwana ase mambia bono kira to kwana robo chanubwe birengera lyo nyore ngomutinyo yo abasaja nigo bwenete ko babakumanyibunga mangana ya kawaida abantu bagwetera naroro kulende asenchire wekerano nigo ntagete arabwate kuna msikilizaji wetu mtazamaji wetu amepiga huku nataka nisikia anasema vipi alafu ndo tuanze bwakire uyanga babo gendete biane kurugoro nawe ndete ngarera tuigoire sukuru yege Swahili ndago kwa rodi ke gusimo chado to hiyo wachukua pale nzuri. Haya mambo mnaongea ni mazuri sana. Lakini nataka kuuliza nani unapata kama mama hivi ama mdada ama mtoto pengine mahali anakaa hata mtu akimkochokosa aongei anafikiria wakati kama yeye yuko peke yake sasa anaanza kuongea na hasira peke yake sasa utamsaidia aje? Okay. Na hiyo inaletwa na nini? Okay. Mbona wakisokotana huyu
Okay. Anaanza kucheka tu, yani anaona huyu kama yeye ni mjinga ama yeye ni mjinga. Huyu sasa huyu anacheka yeye ni mjinga ama ni nani mjinga? Okay. Sasa akili yake iko aje? Sawa sawa. Watajibu. Bwira nelibali. Sawa. Thank you so much Margaret. Kurwa chinsa mochie samba. Huyu ni mtazamaji wetu ambaye ni shabiki wetu. Na umesikia akiuliza kwamba kuna wala watu ambao wakiwa mahali ambapo wanahitajika kuonesha hisia zao, wanaficha au waoneshi. Siku moja wanalipuka, unashtukia wamefanya kitu. Hao tutaweza kuwasaidia vipi? Kabla tuanze kuzungumza maneno ya wanaume. Madeni yametuzingira huku nje bwana Mark. Ndoa zinaharibika. Na mambo mengine. Ni kweli. Tuzungumze ama tujibu mtazamaji wetu kuhusiana na yale ambayo amesema. Kuna wale watu wako don't think ni kama wana hide ile kitu wana undergo and then unashtuka wanakuja kutokea mara moja. Yeah. Ni kweli. The best way tuna deal na hisia zetu zile ngumu ni kuziconfront, yani kukaa nazo, because mara nyingi tukikuwa kwa mfano na uoga na huzuni, mara nyingi tunajaribu avoid them, especially watoto wa kiume na wanaume, kwa sababu tunajaribu kuzisuppress, na ndio maana baada ya muda mrefu zinakuwa overwhelming na zinaonekana kama hasira. And so mtu anapokuwa na hasira kubwa sana, mara nyingi kuna underlying emotions ambazo ziko pale chini. Inaweza kuwa labda ni uoga kuhusu labda pesa, inaweza kuwa ni uoga kuhusu labda failed relationships ama marriage, ama inaweza kuwa ni maybe kama ni mtoto, inaweza kuwa ni uoga labda kwa mambo ya shule, maybe mahusiano ambayo mtoto ako nayo. Kwa mfano sasa anapojitenga hakai na watu sana, hiyo inamaanisha kwamba they are isolating. It's a behavioral symptom of a mental health struggle. Unaona? Kwa hivyo tunapoona kwa mfano mtu maybe anakuwa na hasira sana, anakuwa more irritable, anakasirika haraka, hiyo ni emotional symptom ya changamoto ya afya. Na unapoona vitu kama labda mtu anajiisolate, anakaa peke yake, ama hafanyi zile vitu alikuwa anapenda kufanya, labda alikuwa anapenda kucheza, alikuwa anapenda kushirikiana na wengine katika kufanya mambo, lakini unapata siku hizi ako peke yake. So those are signs za kutuonyesha kujua kwamba probably kuna kitu ambacho kinamsumbua yule mtoto. Na the first place ni kutaka kujua, instead of judging na kusema kwamba mtoto amekuwa lazy, amekuwa labda yani afanyi kazi, ameanza kucheza na watoto wengine. Unajua tunaweza sema kwamba ameanza kuharibika. Kwa hivyo before we rush to judgment, tuweze kuelewa ama kuweza try to connect with that child ama huyo mtoto, kuweza kumuuliza, nimenotice kwamba haukuli vizuri siku hizi, unakaa sana peke yako na uko na hasira sana, hata bila unaongea. Ni nini ambacho kinaendelea? Okay. Unaona? Hata unaweza mwambia kwamba wacha kwanza leo tuende, wacha badala ya kufanya kazi leo, wacha tuende ni tukae mahali fulani tuongee. That creates a space of connection. Okay. Unaona? Na unaweza pata kwamba labda yule mtoto amekuwa na changamoto, labda kuna makosa fulani alifanya na hakuna mtu anajua, labda alianguka mtihani na hakuna mtu anajua, labda kuna abuse alipitia lakini hakuna mtu ameambia, labda kuna underlying issues ambazo zinachangia hazijulikani. Ndio. And then now hii inatupeleka kwenye mjadala ambao tunataka kuangazia. Wacha tuzungumzie wanaume. Very selectively Diana, kwa sababu tunataka kuwatenga kidogo, huu ni mwezi wetu. Juzi mlikuwa mnatuambia Happy Father's Day, lakini mnatupatia a selective treatment, mnasema to those who are responsible. Na responsibility sasa imekuwa ni issue kubwa sana, mada kubwa sana. Every man anapitia a certain challenge. So nitaanza na Mark ndio nilete Diana in this conversation. Kuna changamoto nyingi. I think hii ni kwa sababu hii ni watershed moment. Vitu zingine ningesema siwezi sema asubuhi hii. But kwa familia kuna mambo ambayo yanaweza kufanya mwanaume disconnect completely na familia yake, ama aone kwamba ni kama is a lesser human being kwa
wale watu ambao anaona mbele yake. Mwanzo ni matatizo ya kifedha. Kweli. Pia performance ya kifamilia. Haya mambo yamekuwa makubwa zaidi. Mijadala inaendelea. So unapata kwamba mtu kama huyu akitembea yuko peke yake. Anaona kwamba amebeba mzigo fulani. How do we handle this? Hiyo ni swali mzuri sana ambao inadhuru sana afya ya wanaume. Mambo ya pesa na mambo ya productivity. Najua society ina define mwanaume ambaye ni mzuri, mwanaume yule ako na pesa na pia anakirimia mahitaji ya familia yake vizuri. Yani kuna standards ambazo society imeweka, lakini hakuna mwanaume alikuwa consulted. Akaulizwa, unaona aje tutatumia mbinu gani kujua? So tunafaa kukuwa na consultations. Ndio tuseme sasa mwanaume ukifanya hivi, wewe umeondoka kidogo. Lakini in short, kuna abstract standards ambazo dunia imeweka kwa mwanaume. Kwa mfano, ukiwa pale nyumbani na labda umepoteza kazi, ama labda mapato yako hayatoshelezi mahitaji ambayo yako nyumbani, na labda kila siku unakumbushwa kwamba hautoshi. Just kuweza kusema mwanaume ni wallet. Ni kweli. Sasa kama una wallet, sasa wewe si mwanaume. Unaona? So those things can be very very triggering kwa wanaume wengi. Na wanakuwa very insecure. Kwa sababu kama unakumbushwa kila siku kwamba wewe hautoshi, hauna pesa, hawezi hata ukienda kuongelesha msichana hivi ama kuambia bibi yako kitu anakuambia hata una pesa, sasa unasema nini? So many men, their self-worth inakuwa determined na mambo kama yale. Na labda sasa unapata wanaume wengi kama labda hana pesa ama labda hajapata kazi na labda ako na papers, qualifications, it can be psychologically threatening. Unaona? So pale kwa nyumbani mambo kama haya yanaweza yakaathiri sana wanaume na afya ya wanaume. Na sasa tunaweza tukafanya nini? Ni vizuri sana kukumbusha wanaume. Kuna wanaume wengi hata miaka 20 imepita lakini hawajawahi kuambiwa kwamba I am proud of what you do. We appreciate your sacrifices. Kuna wanaume wengi wanatamani hata kuambiwa hivyo. Kuna someone who posted online akasema kwamba ni nini ambacho wanaume wanaweza furahia sana wakifanyiwa ama wakiambiwa. Unaona? Mmoja alisema kwamba kuambiwa kwamba I am proud of you. Na watu wengi walishangaa sana because that comment ilipata a lot of likes. Meaning that there are so many men who sacrifice, who struggle, ambao wanaingia hustle asubuhi, wanakaa huko hadi usiku hadi jioni wanarudi, lakini hakuna mtu ana notice the efforts and the work that they put into that. So even knowing kwamba mtu ana appreciate the little effort ambao unaweka ama the little money ambao unapata, inaweza ikakuwa a very good thing in the mental health and the psychological makeup of men. And then venye nimesema tu kwamba most men, we are very lonely as far as psychology is concerned. Most male friendships are not authentic. Unaona? Yani watu hawaruhusiwi kukua themselves. Kwa mfano kama siwezi onyesha hisia zangu kwamba na struggle, maybe sijalipa rent and all that, inamaanisha kwamba naweza kuwa na marafiki lakini hao marafiki hawatoshelezi mahitaji yangu psychologically. And so unaweza pata there are many men who are lonely. Unaweza enda tuone World Cup hapo ball, tucheze, tufurahie, lakini hakuna mtu atajua changamoto ambayo ninapitia. Kwa hivyo you find that many men are lonely psychologically kwa sababu hawawezi wakapatana. Ndio maana nilisema ni vizuri sana hata kwa familia kupata hata even if it's a sibling, a child or even a family member ama a friend or a colleague ambaye hata kama ni mtu mmoja that you can be authentic with. Mwambie hata kama tunafurahia hivi tunacheka, kuna mahali fulani nasikia nimefinywa sana. Hata kama utapata solution immediately, but having felt seen and heard inaweza saidia sana katika afya zetu za akili ya wanaume. Inaweza saidia sana. Diana, kila mtu siku hizi anasema depression. Mimi mwenyewe nikiwa depressed naweza jijua I'm depressed. Sasa nimepitia changamoto za kutolipa rent, nimepitia changamoto za kuambiwa kwamba hutoshelezi familia. And then finally hapo ndio watu wanasema you move to the stage ile kwamba uko stressed,
depression ina crop in, msongo wa mawazo. Mimi mwenyewe naweza jua kwamba niko depressed. Nitaanza na kusema ni vigumu sana mtu mwenyewe kujijua like hayuko sawa when it comes to mental health. Sababu in African society tumezoea shida, tumezoea shida kimaisha. Kila siku ni siku ya kusema na kucomplain vitu haziko sawa. Hiyo ni kitu ya kwanza. Depression iko na signs and symptoms, and the first sign and symptom ni kama vile Margaret alikuwa anasema, mtu kujitenga. Ukianza kujitenga wewe mwenyewe, hutaki kukaa na watu, unaona kila mtu anakuchukia, inamaanisha hiyo ni one of the sign. Ya pili ni lack of sleep. Unaanza ukienda kitandani una mawazo tu, hauwezi kulala. Hiyo ni another one. Ama pia unalala sana, ile hautaki kuamka kufanya kitu yoyote. Hiyo ni another sign of depression. Ingine ni lack of appetite. Wewe mwenyewe usikii kukula ama unakula sana, ile stress eating. Unaona unatry kupunguza mwili, lakini sababu ya kuna ile hamu ya kukula, kusikia vizuri, una end up kula sana. Unapata solace kwa chakula. Exactly. That's what we call stress eating. Alafu kitu ingine ni hakuna mtu yote huamka na kujiua. Ni inakuanga a season of mawazo ya kujiua. And statistics inasema hapa Kenya 4 people kill themselves every single day. And nationwide 4 people kill themselves every 60 seconds. Meaning that hao si watu ambao waliamka tu na wakacommit suicide. Hao ni watu ambao wamekuwa wakifikiria na kukuwa na haya mawazo for a long period of time. So depression si jambo ambaye inakujia tu mtu anaamua kujiua. Na the reason I've talked about suicide ni it's also a sign of depression. Mtu ambaye anajiua ni amekuwa na mawazo for a very long period of time, hakuweza kutatua haya mawazo. Hakuna mtu yoyote aliona yenyewe huyo anababaika na hakupata usaidizi. Na sasa kwa hilo jambo pia wanaume, since tumesema wanaume ndio wao kujiua, ile kutimiza hiyo kujiua, tunasema wanapaswa kuongea. Yes. Mazungumzo ni kitu muhimu kwa kila mwanadamu. Ndio. Lakini pia wanaume tuanze kuzungumza. Vyama vyenu vya kuwatetea viko. Sisi vipo, lakini vinaweza vikawa na wafuasi 10 tu. Ilikuwa nataka pia kuongeza, unajua tukisema sasa wanaume wanafaa kuongea, tunafaa kukuwa very careful, kwa sababu kuna wanaume ambao wameongea lakini wakasikia ni kama wanaongelesha ukuta. Unaongea lakini badala ya kupata magavana nasema pale nimepoteza kazi nini, lakini ulizwa sasa rent tutatoa wapi? So instead of receiving empathy ama support, most men ambao wame open up, they have received judgment. And maybe wakakuwa stigmatized as weak men. And so what that does, inafanya wanaume ama mtu next time akikuwa na changamoto haitakuwa rahisi sana kuongea kuhusu hilo changamoto. Na ndio maana nimesema kwamba tunafaa kujua, kwa mfano mtu akikuja ama rafiki yako ama mwanaume ama mtu ambaye labda uko na mahusiano na yeye akwambie kwamba niko na hii changamoto na nini, tunapaswa kukuwa na some empathy. Unaona? Yani kusikiza mtu na kuimagine ile changamoto ambayo anapitia, yani kujiweka katika hali yake. Kujaribu kumuelewa ili uweze ukajua jinsi ya kumsaidia. Lakini mara nyingi tunasema kwamba wanaume wanafaa kuongea, lakini kuna watu ambao wanataka sana kuongea lakini wanaogopa, kwa sababu labda wanajua wakiambia mtu ni vyombo vya habari na pia hawatapata usaidizi ama mtu atawasikiza genuinely. Unapata kwamba kila mtu anaenda kutangaza. This reminds me, kuna story moja nilisikia, jamaa fulani alinieleza kwamba mama alienda kumtembelea bwana yake ambaye alikuwa amefungwa gerezani. Kafika pala akamwambia mzee pole. Mwisho wa siku akiondoka jioni, anamwambia nilikotoka nyumbani siku nzuri. Hamna chakula, mtoto hawajaenda shule. Unaweza kuwa na shilingi 10,000 unipe
nipeleke watoto shule na amewekwa kizimbani. Na kizimbani inaweza kuwa hata si jela ambayo iko practical, lakini ni mahali ambapo wewe kipato chako kimekatika. But still unapata kwamba demands ziko. Unaanza kutishiwa, unaambiwa kwamba usipofanya hivi au watoto nitakuachia. Sasa hii tunazungumza familia nyingi ziko dysfunctional. Unapata kwamba mama ndo yule, vikao vinafikishwa, ni responsibility ambayo tumeambiwa Jumapili. Kama uko responsible, bas hakuna happy Father's Day. So tumeyazungumzia haya yote. And vile tumesema kwamba mama ama wale ambao wanakaa na baba, vile umesema wanaweza wakaona kwamba kuna kubadilika kwa tabia. Na tumesema kwamba mambo ya kiakili, msongo wa kiakili, wakati mwingine huwezi ukajua kwamba kuna mabadiliko ambayo yapo pale. Lakini sasa imefika kwamba tumeanza kuona mzee hataki kutoka kitandani, ameanza kulewa zaidi, na labda amefika kwamba hali yake ni ile kwamba hataki hata kuona mtu mbele yake. So how do we deal with this one? Tutamtoaje ile state yako nayo? Wengine unaweza pata hata wako very aggressive. Ukienda pale matusi, mtu ambaye hakuwa amezoea matusi sasa yanazidi. Sasa unapata familia imekuwa very negative. Wakisema huyu, wanasema huyu ni mtu mbaya. How do we deal na huyu mtu ambaye sasa mbele ya familia ni mtu mbaya? Yeah. Mwanzo ni kuelewa that huyu mtu ana tatizo, na the moment, sijui mbona umetajia tu baba lakini inaweza kuwa tu ni mtu yoyote ambaye anakwazika. So mimi kama mshauri ama counseling psychologist ni aletwe. Akiletwa tunaweza angalia ni nini inambabaisha. Sababu inaweza kuwa most of the time hataki kuambia familia yake, ama ana feel familia yake yenyewe haimuelewi. Na sometimes pia ukiona hii kitendeka hivi, hatujui ni kwa kiwango kipi, ni for how long huyu mtu amekuwa hivi. Pia depression iko na psychotic yenyewe. Unaweza kuwa mtu amekuwa mwendo wazimu, so anahitaji medication. So hiyo ni one of the thing, but sasa pia McGovern anaweza tuambia practical things pale nyumbani watu wanaweza fanya nini. How do we deal with this one? Unajua kwanza mama akibadilika, alikuwa labda anaanza kuonekana kwamba hataki maneno ya mzee, and then all of a sudden leo tumezungumza naonekana akiwa mzuri. Bado yule ambaye ameadhirika anaweza ona huyu ni pretender mbele yangu, huyu anafanya kipindi. Ni kweli. So kwa mfano kama ni mzee, unaona ameanza kubadilika, ameanza kukuwa na hasira, ameanza kukua peke yake. Nilisema kwamba kuna vitu ambazo zinaweza zikachangia ile behavior ama those emotional reactions. Na tunaweza tukaangalia labda hapo majuzi ni nini ambacho kilifanyika, ama kuna kitu ambacho labda kinakuwa kinachangia ile hali. And the best practical ways, for example for men, ni mara nyingi si labda kuwasukuma kuongea. Mara nyingi wanaume wanasemanga, especially kama pale nyumbani wamekuwa labda wakikumbushwa mahitaji nini, ni vizuri hata kuacha siku moja watulie. Some men wanasemanga they crave for a quiet hour. Wakifika nyumbani hakuna kugombana, hakuna kuambiwa nini kinahitajika. At least kutulia kwanza bila kuongea. At least kukuwa na some peace, kukuwa na amani. Unaona? Hiyo inaweza saidia sana. Alafu pia labda kujua vitu ambazo labda mtu anapenda, kama chakula, kupikia chakula mzuri, na kumkumbusha kwamba wewe kuja njoo ule. Unaona? Alafu pia kumkumbusha kuhusu the wins ambazo mtu amepata. Unaona sometimes wakati wa changamoto mara nyingi watu wanasahau kuhusu their worth and kuhusu their wins, kuhusu mambo mazuri ambayo yamefanyika katika maisha. So kukumbusha mtu kama ni mzee, kumkumbusha unajua umetusaidia sana, umetulipia karo, unajua hata kama sasa kuna changamoto, kuna mambo mazuri ambayo yametendeka. Unaona?
Na pia kumsikiza. Unajua mara nyingi si rahisi mara nyingi kupata mtu ambaye anakusikiza nyumbani. Unaona, listening without judgment. You know, listening without bias. Mtu ile genuine. Unajua mara nyingi wanaume tunajua kama mtu anakusikiza tu ile kwa sababu labda anataka pesa, anataka umsikize alafu akwambie unajua sasa leo sina fare, ama anataka rent. Mtu anaweza akajua wakati mwanaume unamsikiza tu wakati labda unataka mahitaji yako. Genuinely listening without anything in return. Inaweza ikakuwa na manufaa sana wakati ule wa changamoto. Niruhusu niseme jambo moja. Najua hii si swali ambalo umeuliza, lakini allow me to tell maybe the audience something. How a child grows in their homestead reflects their future. Wazazi mara mingi sana wanafikiria ni about the father and the mother, lakini ile kugombana kwa wazazi pale nyumbani inaathiri afya ya mtoto sana. Unapata huyu mtoto anajitenga, anakuwa na low self esteem, hajiamini, haizifanya kazi. Na unapata hii sababu ya divorce kule nyumbani, unapata ni sababu ya mtoto kuwa molested. Ile na wafanyikazi kule, umeleta mfanyikazi nyumbani lakini ule ndo anadhulumu huyu mtoto pale mashinani. Unapata ni pia baba ya huyu mtoto anadhulumu huyu mtoto. Vile ambavyo wazazi wana discipline watoto pia ina determine their mental wellness. So hii vurugu ambayo inakuanga pale kule nyumbani inaathiri afya ya watoto sana. Kielimu, kiafya na hata kitabia. Kwa maana pia wanaume wengi hawaongei sababu pia kutoka vile ambavyo huyu mtoto alilelewa ni vipi. Aliambiwa na mama yake ametia bidii ama aliambiwa avumilie. So hata mkiexpect mabibi wa treat wanaume in a certain way, pia pale nyumbani chunguzeni huyu mwanaume alilelewa vipi, ako aje. Tuangalie vile pia malezi ya mzee ambaye sasa ni bwana ya nyumba. Sasa kuna wale watu ambao hawajui kusema no. Hawajui akiambiwa kitu hata kama hana uwezo, akienda kwenye mijadala ambayo inahitaji afanye zile zinaitwa decisions, anafaa kufanya, lakini unapata kwamba ana postpone problem. Most people squeeze wako indecisive kwa sababu unapata kwamba wanaogopa kupeana mawazo yao kwa sababu yatapingwa. Ama wakati mwingine mtu kama huyu anashindwa hata kusema no ile wakati anaulizwa kesho tunaenda safari, badala ya kusema siwezi kwenda hiyo safari, but anaangalia na jaribu kukua kama mwana diplomasia. How do I deal with that? Hiyo ni swali nzuri sana. And inachangia sana afya ya wanaume kwa sababu hasa mambo ya kifedha. Ni vizuri wanaume kujua hauwezi ukatimiza kila hitaji la kila mtu. Hasa kwa watu wa familia, extended family members. Kama wanaume unajua tuko na sense of sacrifice. No, na tunataka kujua we can sacrifice ourselves for the well-being of the wife, the children, the parents, you know, even the other siblings. So kuna wanaume wengi ambao tuko na pressure sana kwa sababu we are trying to meet all these demands without boundaries. Hivyo ni vizuri sana tujue kama sisi wanadamu we have limitations. Kwa mfano dada yangu, aunti yangu akikuja niambie, nina hili hitaji. Bibi akuja niambie nina hili hitaji, mtoto ananiambia nina hili hitaji, mzazi labda ananiambia pia nina hili hitaji. So ni vizuri tuweze kujua what is the limit. Unaona? Kipato changu ni hiki, na one of the ways tunaweza tukafanya hivi ni kukuwa na kitu inaitwa empathetic communication. Kuweza kuzungumza kwa kupitia empathy. Yaani unaweza ukaambia mtu innocent, najua hii mwezi imekuwa ngumu, ningetamani sana kukusaidia, ningetamani sana kukupea hizi fedha, lakini niko na mahitaji fulani pia yamenikaba, sitaweza kukusaidia kwa huu wakati. Unaona? Hiyo inaweza saidia sana. Mtu anaona kwamba haujamsaidia, lakini pia anaona kwamba hata wewe ungekuwa na uwezo ungefanya nini? Ungemsaidia. Kwa hivyo ni vizuri sana kama wanaume tuweze kuwa na boundaries. We learn to, na vile Diana ameweza kusema kwamba sometimes our environment ambao tumekuwa, how we have grown up, inaweza ikadetermine how good we are at setting boundaries. Kwa sababu kama labda tumegrow kwa environment ambayo ilikuwa
labda hatuwezi tukazungumza vizuri, hatuwezi tuka-express ourselves freely kwa sababu labda mzee alikuwa mkali sana. So ukimwona tu hivi unasema yes. Unaona? So hata ukikuwa mzee, ukikuwa mtu mkubwa, ni vigumu sana ku learn to say no ama ku learn to create boundaries. So the environment ni mzuri sana kuzingatia, na pia learning strategy. Maana tumesema kwamba katika kukua kwetu kama wanadamu si kimwili tu, we can also grow, we can learn new ways za communicate, we can learn new ways of living, na hata kama tuko na miaka 60 we can always learn new ways and protect our well-being. Naona naelezo na kwamba dakika nazo zinasonga sana. Maneno ya mwisho Diana. Ya mwisho ni kusema tujipende sana, na no is a full sentence. Learn how to love yourself, take good care of yourself, and be intentional with your mental health. Hivyo ndo ningesema. Mr. Mark. Asante sana. Mimi ningependa kusema kwamba jambo la mwisho ningependa kusema ni kwamba kama kuna mwanaume yoyote labda ako na changamoto, ambaye labda anahisi kwamba hakuna mtu anamuona, ambaye anamtambua, ningependa kusema kwamba maisha yako ni ya thamani, na kama those silent struggles ambazo unapitia siku ya leo ama huu mwezi, ningependa kukumbusha kwamba you are capable of navigating those challenges. Sisi kama wanadamu tuko na a lot of potential and power ya ku navigate na ku deal na changamoto ambazo tuko nazo, na ni vizuri kupata usaidizi. Tafuta mtu ambaye labda ni wa karibu, mtu hata kama ni mmoja ambaye unaweza ukazungumza naye. Utashangaa sana kwamba kumbe you can navigate those challenges, na at the end of the day utakuwa na afya nzuri ya kiafya na hata pia kiakili na pia kimwili. Thank you so much. Nimeshukuru sana kwa kupata muda wenu, mmekuja huku. Umekuwa wa msaada. Kuna mtu ambaye kwa hivi sasa amewasha TV yake, amekaa kasikiliza. Akasema wacha nitazame nisikilize. Amejifundisha mawili matatu ambayo atamsaidia. Kwa hivyo nashukuru sana Mr. Mark na Bi Diana kwa kufika kwenye studio zetu, na wanasema ni sawa kutokuwa sawa, kwa sababu kila wakati unafaa kutoa hisia zako, watu wajue wewe ni mtu wa aina gani. Na pia kama unahitaji msaada, wamesema jitokeze uzungumze na wala ambao unawaamini. Na wala ambao mnapata msaada kwa mtu fulani na mmeona msaada umeisha, basi ujue kwamba nyinyi wakati wenu umefika pia kurudisha mkono. Nimekuwa wako Nche Innocent Mwanchumuligere twarenge na Diana Ndemakuru 12 wikira bono igataye mono sana asoka bana intwe na asenchireka mineju mugusina bako nyarakaba kago semiguna abande ilitonyaraka tokogenda bwango mambi tumira nasumuro bilien soko bwakire wikira buto ikiro mweli mbiya mono Diana Ndemo mbiya mono director Zack na boigo Ango J na Nyambura balitwaringe na barabu asumuro bilien soko bwakira semambi abono mambige kosi kinande ngwira na kire tonyaraka tokoretera ayanda mangali yagendrete kuru asigita sena mbeyemo kyumugusi twaralitukuligia. Eje Nensoko TV.